Osom for Apostle OKOH and the Messani Modi Shiamubium. Yaba Beche Obadi and Asen. And then so topic I did Benny, Esramo, Bebre. Be unfound the book in the pen. The 50 in some topic and I say Atemuo Ho Korkorbo. Okay. At the end, Atemuo Ho Korkorbo. Topic and I say Atemuo Ho Korkorbo. At the end, Atemuo Ho Korkorbo. Onyankopon twedi ampon yawe amayen kokobo a edi adanse a kire se uduru sabre mu a hu nyema bi se yi a eso hu ni se obo kokko na sa nyema ni bebra dead but nipa emfa nsua de odofo awutie mi ne wadom ne nkwaje da amen e masem ya ba wunchen e masem ne makwa menum asem ne mama yaduma na so aba wum Yere Bible no uka Bible chapter uka efre Bible no a yere Bible be kasa the book of John chapter 5 verses number 39 John chapter 5 and any person want to Atemuo Ho Korkorbo the Bible verse 39 oso me ngase etifiasam oso de apam dada dance mo twa tworo sem no oso yere hwe tworo sem no if it say mutu sam wo dan anum ne benya dankwa no ha yes enim kutom dabi eni adwungum dabi eni sofo ne handkerchief for to ma um dabi aye hu Enyema ye bojiri fire awie ho no and na pia so dem very dangerous who the Bible ba be kan sama kire asem na okamu do it yewe kokobo no ne kasie di kan ni Mark 1 verse 5 Mark 1 me pato yemfem free verse number 15 no kan you go o kan say Mark 1:15 okay ko ebre na wiedu o wi no ba Peter o wi no ba ye Matthew chapter 4 verse 17 okay ko ebre na wiedu o say ya jen kwani pam ka say ebre na wiedu onyankopon hine na ben na onyankopon hine na ben etimo sa kira ma dwe eto ni pa bi ansesa na dwene na munye asempani ni nya sampani ni yes dabi o say nyi nkuto ni asempani and also photo handkerchief nkwasi asem we kwaso onyankopon fi okaka obi say yen kria no ntum woto handkerchief ni wi a no asa beto nchen ka so to nchen bu roba ma enye papa eti unni handkerchief ni bia wuntimi nya dan ento nchen no eti kese eye Robin Peter to pay Paul ono robo wato handkerchief awie no asa ka kire say senchen so benya bia enchen na ya kwankyere no enchen na kwankyere benya bia je so wo di handkerchief fita na wato no just all the banner was hwenchi na eden agu handkerchief no ama na yesa wo bibiara wonni handkerchief ni bi no wotimi musan kanchi ni bi okay buy handkerchief we buy salt okay eto obebu mpram yanu oto handkerchief no sako bu won chene wasi ni penti Atemuo no Bible kasama kirewo wasi ni na ben sacha madwen yes si adwene na munya sempani ni nya sempani ni Matthew 4:17 Matthew 4:17 said every sabre no wasi fi sabre no Yesu fi ase kan ya ji kwa Yeshua Messiah efra say ya dan e kan sam ni say mo sacha madwen mo yesi say adwene oso ni na repent yes oso ni na dan oso ni na dan na nipa na babia nyankopon modisi yamfa ya be ko Atemuo Ho Korkorbo abeka sem ya kiro okay 2 Peter 3 verse 3 2 Peter 3 verse 3 Bible kasa wasi nipa nti Atemuo Ho Korkorbo me nam choye dabi me ye printing press dabi me pa cho ase dia nipa nti Atemuo Ho Korkorbo nipa nya dan entie nipa ntie dan Atemuo Ho Korkorbo this is the topic yeah preach the topic in out of am nipa ntie Atemuo no dan Korkorbo also for tie Atemuo no dan member tie Atemuo no dan minister tie Atemuo no dan president tie Atemuo no dan IGP tie Atemuo no dan policeman tie Atemuo no dan sojama tie Atemuo no dan church member tie Atemuo no dan ashawo tie Atemuo no dan lot of forecaster tie Atemuo no dan Atemuo no Korkorbo MP tie Atemuo no Korkorbo yes tie Oma warning. Ewi asinya udia. Anya mi dia. Atemuo wura baba. Asase wura besi fam. Na mpacho hina abegyina. Wura hababu num. Wasi mu hunu ye kan se. Wasi mi nu mi ye hunu dia mi kan se. Ende be die kire no no. Ede ewi ebremu no. Fadifo a wodi wonara kono akiri. Amaba o. Won di fadie. Afodifo na si fam. Oba be ka se. Ebi ma be ka se. Ah ne ba no ho bo hye kra wa. Atemu dan kro kan kra. Ne mo ke kan kra na abasese ye hunu susu bi na si. Free se janum di da ye. Na free time nyankopon kra. Ade bom fiti ase no wansu iri abakọ so no bangomo na. Ade nyina ti se de. Nyema ti se je pepepe. Nyema nya ti se je pepepe. Na de na chese nyankopon be se wi ase.
Bible no menko. Na wana wa pay ye no. Bible kasa o say wona kikasa ansem we no. Hinta won say. Twagya mpoya wo so ode Atemuo no asi. Ode hinta mo. Esa a free tete no. It's a free tete. Osu ni asase. Osu we ni asase. A free nsuo mo. Every nsuo mo. E fa nsuo no. E fa nsuo betim ho. Nyankopon asem. Enam twagya mpoya wanu asam. Ene bai. Asam krone pifi na no sa asam na bai. Ano krone no de akasa obesa wiase. Yes. Ano krone no de akasa Atemuo ba. Odofo ne wadom ne no nkwagye da. System wadenya sharp. Amen. Na Atemuo no kokoba nyema bi adi anim no. Enim ni dead aso ni pamfa na dwenya dan. Enkoso. Wonso ara nanam. Wase sankofo yi bisu na tete nam. Ena nsu eyiri fa wiase. Ena nsu yiri na kadi papem ni pampem na nka agye no wadie. Na so ni pebi sisa bi mu adwene. Ebi mu yadan. Eka sanfoto etugu nkofo ani. Ama fe ni nipa Nyankopɔ twagya pɔnhwe ne sanka. Ama nipa nwotwe na kwada kanum. Nipa eti na kwada kanum. Wase yenya sankofo ni bi a omo sanfoto gu nkofo ani awie ebrem. Sankofo bi nsu na nam wo mo so. Ena nsu be se nipa. Kebab na menko. Nenti wasu ni asase wo. Eti wase min kan nya won tiase so osuru wani asase wo. Wo na sam na akra. Wo na sam na akra. Na wo de asie moja. Wo de asie moja into topic ni se nipa ntia Atemuo no dai. Korkorbo. Eti nieme di agye nkwa Yesu ni Matthew chapter 24 verse 3. Matthew 24. Read the Bible for me. Etifia sam. Bible say dai. Osi Kristo ba obebe pio. Abba Bible akasa. Yes. Osi Kristo bo be dai. Obebe pio. Kristo bo be dai. Kristo bo be dai. Obebe bi ntie Atemuo no Korkorbo e wo. Abra ote enwo production no. Korkorbo na e ba no. Yes. Ko Esiafo ni ba ni. Esiafo ni ba ni ncha be ka kire say. Ka kire yen. Ya gye nkoi. Da be na je ni be ye ho. Enye da be na Atemuo da ne beba. Eden na be ye ho ba ni wiase wie no senkyerene. Korkorbo ben ene yehunu say Atemuo na du. Yes bua won say. Ya gye komisi a ansa suafo ne say. Monhwe na obi anada. Monhwe na obi anya dan. Anada. Sister enti nada na mai. Aba. Eti eto nkuto di bu hunhun nada ba biom na abeso ohun. Nada na mai. Aba. Nada na mai. Aba. Azane mai. Aba. Eti wenwu ye Korkorbo. Yes. Korkorbo bi eni ho biom. Yes. Kebabu na menko. Monhwe na obi anada. Hwe na obi anada. Na nipa bebre. Na nipa bebre. Edi mi di ba be kasa. Edi agyenkwani dini Nyankopon nyame dini. Ba be kasa. Mini Kristo no. Ena pio. Yes. Epie. Yes. Wana from hu nyame. Tawadu. Wana from hu nyame. Wana anyo ya hu abofo. Den na beso hu no biom. Ana twisi kofa abofo yem no tina afo sesa bi bed. Wan no because we abofo a wonte do apeso a kire. Ofi abofo ye obeda ne Nyankopon sesi a. Ofi abofo yem ekwakoda ne Nyankopon. Na ofi abofo yem ekoda ne Nyankopon. Bible ne kasa kire. What's any papa me say Bible masa dey we dead. Yes. Ni pass won hu ni say Nyankopon ba. Yes. Hu ni say wiase ba say. Atemuo Korkorbo. Yes. Nyama na dead won fear. Papa. Boy you bu na nsan kire say Yesu na say ni wo ba. Yes. Boy you bu na nsan kire say wo ba. But when you ma wo so, wo sa twama ye bu biom na Atemuo da na be bu. Atemuo da bu fa so ahepa na be fa. Ono ba be say wiase. Bible kasa kire yanko. What's any papa bebre? Osi nipa bebre. Edi mi di ba be kasa. Edi mi di ma be kasa. Mini Kristo no. Mini Kristo no. Wo be dada ni papi. Wo be dada nipa bebre. Yes. Sanya we ni enadie. Korkorbo no emai. Aba. Adedi dia Korkorbo no aba. Yes. To wo bia Nyankopon twagya mpomba no. Ya we ba no. Yo aba no. Okasa kire wo. Mo ani so na ho. Mo agenya sharp. Yes. Nyesa ye bebu afa so. Second Peter. Peter 2 verse number 1. verse 1. Acheche for to for. What's this acheche for to for? Na adi for to for man. Say di for to for be wuro manu. Say di acheche for to for. Say di acheche for to for pa no. One odi o say ye fe kusam. Omo dia o say ye fe kusam. E ba be shem. Di ayo, omo be wuro dwumanu. Wa pa wurade o to wo. Ana omo pa wurade no no ye kana asam no. Do odi o mo poma. Di obeji ye no kura wa pa no. Omo na omo say ye ba. Asofo no omo say ye e ba ntantam de wi ase wi ne ko. Edi pa bebre be do ba. Bible say ni pa bebre be di dan. Awo isam na chi. Omo hwisam na chi. No mo nti. Na san kwasha se mo be di akire nti. O me ka no kura kura no Ebe mo mo su no kura, e ma o ka no kura na e na osofo obachi. Na sofo edi na obachi na no ya. San na ebe ba manum. Wana mani be so. Omo asofo so be nyam privilege di ani bra. Adi na da sam. Di na da ne be koso. Ebe pem ho fa. Ebe pem ho mfa so. Yes. Me pa choko ko be na hwe biom. E no koso dem so for to milk. Oton. Make na sichire. Oton pa. Make na sichire. Ebi wo ho. E koso Ghana ba. No to na so de. O wi na ni ira santo ni brodo. Eni na mo ye Nyankopon fie. Asodi adani supermarket. Yes. Nko tweti. Ye tweti. Ha. Tweti wo Nyankopon fie. Den na be so wura so say ya je nkwa ba. Ne bi bia ye
yɛ tɔn bi aso dem ɛna so fo mu apa na so fo mi ni ba bi make up se nyama na yɛ preach against no ɛna o hira so ma church members ma wo si bi nkaba no ntum make ups so fo agije agudam ono no hye bi so wo de wa penti wa no a nyame bedo wo de wa penti wa ni achi a onyankopɔ be yi ni wo di akyerɛw so fo re menka sɛm na nkyerɛw mo mi bia ma na mo se ma no ya ade wo ye nyankwasi asam mekas so fo bo wo da wuro aton tete ma to wa mo to bi bia de na hamo Atemuo ni bawo ne ho Korkorbo ni daddy o so fo ni nyama na o ye ni tese ya jinkwa bawo yes what's the for country Bible se menka sen o kwan bi kwasia fa so kwan bi kwasia fa so no ntiasia bo no so fo ni ntiasia bo no ka peso ka tede panyina make up si ade be gua so dem awuto pese o ma the whole world hu say we kwasia nyame asem we waka mo asem awie eno be to make ups atom lip shine dabi atom lipstick dabi Don't 34. Can don't 34 Bible say Nyango pasman. What's the Nyango pasman? Nyango pasam. And I'm with the motom in Yama. Brodo na da papa penya pampam. Brodo na da ni papa penya pampam was on them. Oh, you also be a penya ni brodo. When you mean come side way. Jimia. Pankas will be a penya na Bible. Will be a penya ni brodo. Will be a penya ni brodo. No be a penya ni brodo. What's in the penti Atemuo Ho Korkorbo? Yes. And I'm a penya brodo. And a prekasa. That's what for I'm a prekasa kwanchire. No bien penya no prekasa. Or check out any part so what check the panel. We a thousand and good them one when you said your tongue prekasa. Yes. It you know we are weapon kuntawi. Joe Abati sonori ya a D kappa. You for sending your tongues. Debbie. Oh boy, crazy prekasa no musa. Apai. So what I keep packets of tobacco 100 Ghana 1 million. Yes. To be any part 1,000 when you're 1 billion. To bet somebody mama a D a boom. Amana manebra so amana mdia so anibra so adina dasam ebepem ho dan emfaso ade yan tom manyankopɔ boss meto e dai amano tom prekese so for ton chen adanchen e onyankopɔ fie ei ade yesu anye bi so for jinkro for dross baby ni nya ya Atemuo Ho Korkorbo. Yes. Uti babu nasi ya babu asimo wakache wa mwini mla honso. Nwa binya sharp. Yes. Kasala minko. Yantua su nyanya dibuwa. Kanyazaya mami ya dibuwa. Ya makeups. Ya inyama. Igwa so dem perfumes. Ghana heya. We musima yanka. Wo yesi yanka ya nuntumu wankwasi asemwe mu. Yaki ya nuntumu wewe mu. Mikama nuntumu wankwasi asemwe ya kwa su nyanya. Dabi. Kani mdifu akashia. Mucha wa musaje we nyankopɔ nipa. John chapter 3 verse 34 today. John 34. What's the name saying? Nyankopɔ pass one no. Kenya nyasa. Ko Kenya nyasa na abaton we. Ko Kenya nyasa we. Musi nka ba ntum. Mo be ku mu nkumi. Menya dinda. Dabi. Kwasi ade we. Tuntu atonton. Hinwa je Kenya nyasa mo bi asakada. So for mua. Wo bi yankofo asakegun kofa solibo. Ana kogu di sansamfu we. This is some fool in your pocket. My mother, you flew on a menko. The 32. Verse 28. I don't mean for 12 boys. You pay for 12 bombs so far. If you want to trim that coin, so for you, Yansa. I can't tell you, I can't tell you, make us. I don't see what Jimmy T. Must be your D. And Jimmy some way. Now we are your pocket. We are no son and two almost so. Ninam check members so. Look at what this would have been said. Musian Debbie. Now match about Passabra. Bra. Miss before me come no. Me last word I make cano. Ever see what's for dinner? Yes. Men kwa Debbie. Men kwa my won't talk that. Debbie. What man yodi on am dear. Nyanku posi ni penti Atemuo Ho Korkorbo. This is a warning sign. So for tia so dem tuntu sansamfu we. Ma tonsuo anyemo. Nipa ba so dem. Wa to collection. Auto collection wie. Osimi nya ma nko. Yesu ato be sticker. Ani so asato. Auto sticker wie. Osi ba ye kwadu akwankyere. Ani so asakoyo. Efe dem lip chance so a. Ma dia no so ton.
Nyankopɔn tesoro woni ba bia wura so be wura lipstick mu dia na mpese mo chia an na mpese mo ye Nyankopɔn se we twobi mpese mo value Nyankopɔn se ye Nyankopɔn the creator Yahweh masa mo nim dia mo chia papa no ono na botra na wanya ni ntira ate ti na ma mu di san kwasiade we mu di ni di to niam bia oni mu hwe wasi penti Atemuo no Korkorbo Atemuo no Korkorbo wo de tete ma tu no to aso nyanko Mato 24 no 24 no ye 55 no kwaso e what any pembe de ba kasa ati di bebe di ba kasa mini Kristo dani obi wa o mention so ni Kristo no but o ya dia Kristo nya dan anya ye Yesu anton sanim na uton bia o ba che so o ye ono a I'm telling you yes nyama wanyo na wo yo no ayansamfo yes take them freedom okọ nyesa be nya tamuo yes wo de o ka Bible ba kasa nya o me dada di pebebre Jeremiah 23:19 to nya ko chama me okay o me dada di pebebre no mo cha dada di pebebre no a e be hadwere yes di pa be kosa yam yes tomu dada ni pana o ka Bible no a Bible asem o ka che o yasem mu do okay toaso what quotation na me quote no so what mo beti okoni akosam ya beti okoni dan akosam e wa ye nsanchene de ye di age nkwana ni mu ba nsanchene di na ni mu ba ya ti akoni akosam yes aba ye hunu de bush e de Iraq aba ye hunu de Osama e de Pentagon aba amen church was so for the church members so body ban why to the sense of that say body ban yenye din dabi Sankwasi adi we 2 Jeremiah 23 na verse 7 oni mo pose ni sanchen ti sani mo be ma ni niam bia de dead intantem de odi abone ma won amanem abone ma kokko kebabu no menko 23:19 Jeremiah kwaso she dey awrade ahum oni mo paso why dey nahum na bufushi afredi na ahum edi chinshi aba no e betwa no ho odi betwa no wo wiase abesi abonefo no ya besi abonefo ndi amaye warning ben what awrade abufuo no mu no Every insane ekosi se ebewie na kuma ma nyina be daddy ene edi akire no mu no na bohunu mu pefe dan mu behunu mu pefe ye behunu pefe se mansuma di for okay go back again okay some uti wo baby what's the what's the awrade ahum na bufushi wa fredi na bufushi na fredi ahum edi chinshi aba ebetwa no ho abesi abonefo so awrade abufuo no wonye post abufuo no every insane enya die be sane ekosi se ebewie na kuma magina tu asem akato afa wie ye ho no ebegina ene edi akire mu na bahunu mu pefe ye behunu pefe se Ibe pefe no se onsuma adifo no na so mo tumrika na so mo start ye dai tumrika mankasa nchira wom na so nyebe bi omo ya woni dinim sako gira so osofo ni adifo papa ofri Nyankopon a anko ma tie me so anka papa no oda fa bo no wajimi no a onim nyansa no anko be tie nyame asam no mo time from akwa ma so wajanye fi boni a watim do oda fa mo no ko be tua se nye wa nye the word of God yes sefna kwa na ko janye fi boni a watim boss ye na fam ye ntiatia ye nabi ade ya Yesu kran be wa Ghana so for the distance Ghana Obadi fantasy amra amen omyakumam amen orofo Bible asem o kemu do emu do papa etuka look 17 Luke chapter 17 verse 26 masa yifro 17:26 no one lot in ahum fato no one lot na ahum fato etifia sem no o se menka say na sadia ye no one no one anim no sa na be ye papa ya jimpa ya hwe mezi abrem wodidi no watamu mu didi omo no me wo ware omo wade ekosi se no wa shada adaka ni na ensuri ba wi ase na be se wo nyina na se nipa nyina sadia ye lot nanim no wodidi omo so didi omo no me omo toy wodua wototo adan that lot free so no koy wo jeffrey so toy ebe toy ebe se oni panyina ko sara nso ana be ye odi papa ni nam ebe oni papa ni nam are you ready are you ready to Luke chapter 21 verse number 7 Luke chapter 21 verse 11 21 kanyango verse number 11 kanyango what na sase woso akese o se dey obeba dey lebesi asase woso be dey kese warning ebeba mia biai o se beba dey mia enura Ghana asase woso yi me na mimi si so no asase woso a say trauma trampa na yeah twam one pay
but wait Bible come share na dead o say ewie ni ba asase wo so kese ye obawo su no ahodo mienu miensa nan ebeba miai ebeba miai odofo enu awo so gigim Ghana ye fo se ko me na me wa so dem itina me tia yeye yes studies gigim second one members ni bi hey unyina o kofi utina yeye sa to wa so oba ye gina baby pa gigim second one anu adi o oti won ase nkomia si obi ante so na konya ankasa esa robot my brother oti ufie se nyankopon ni ho we si wona na ye no me say Atemuo de be hu pa e be hu pa ko bi tom re mo nyamba fie wait gigim I was so 3 times and now me na me hwe se bi me ya me kofi na 7 years for us start for course na obi fra no kana samwa almost man tell me say e see ye me share guy am be pam ho na mpie am so sa me tell this nyankopon ye gese yo na gatofo ne de hey obi jani one row guy yo wanum janumpo wo say obi jani freedom no atam sumi re wahu yesu si fama ungu bia befa waje padia apa ni sumi ho asasa us na jani fa japadia kwa fridge so am fa fridge TV so for TV what rank so better and I don't know atasata sin tiwa unu sumi no tam ye dey maami bia wa peche 3 months now no atam sumi a shene chiko no aja kola original one at all ade na si ti asase awusu do adwane na ade so atam ne ba shene chi anwusu biom no obeya kola no a say sumi gidi we nyina chese ko kum ne ba adwane ja kola no awiase awie be hu papa tamana wosu gayo ba ko so o mo bi pass o di man na wosu no je mutu o do jale ade ndi hu ya nshibio enso na wakwashe so fu sa beto mako o so koto Toyota me say asase to aso say wosu 1 week he na be just we 1 row that's why manim gayo yo asase say wosu be 1 month he na be just we be jira shi we 1 row o pewi dodo hwede wi ayo se obi abi wi amane sense wa chemoko yes ashe bia tonenu power smart chusi aso awuo kopa kasha pa because asase awuso ama warning a eye kokobo yes warning tenwade si ya na eye warning kokobo wo bi gani free ni boy nchan eye warning di ma wo be kobiom bi gani free ni gan nchan eye warning wo be kobiom ati wo ana wo ni wo ba ma bi da ho no nya onwa de na afa sa katamu de na si ya ati kan me pa chanka say na kamode ko anu na obi yiri so obi boy obi dem me say Atemuo de be yehu keke pa gigim ebi so no had the domante obi so ate wonam ati wo no se wiase na ko da wi ya agi no be kawo enam agi wo be kawo enam woni so tuntu ana ni wiase yes na na me bi oni nam tini penti Atemuo no kokobo yes warning asase wo so be kese baba miai kom ne yare dom baba kom ne dan yare dom we 2020 we fa no odi ne ho 20 o 2020 we fa no odi ne ho 2020 oni mu a sa ran sa 2020 00 na ho so we was sua Bible na ni Bible prophecy pa yensam pa wo de nya botre ni ye be betu ya bunya that me start prophecy no eni and we bon say be ye dunia du wiase boyre what's na hudie what's ehudie ani sanchene kase be yi ebe fisro aba ebe fisro adan aba ehudie be yi ni ho adi o yes eniema na si ye na no otene yes asase na wo so nura no masa enya se gim be keko gim na kwa wadu yose enti dia na ama nkrofo ntimi ananura bebre ni and e wo so 3 times na bebre fo say e be sa ye dai ababiom ene na fe ama na nkrokra che nkrofo no ene e friend so oni kunkwa e beti wani so sister ena ho so na kokobo no ababe no afa firi yeah sam wa bo kokko yeah e warning to asunyango
What was one? Me patro en fenko 25 no. Koso e ko 25. Oso oni papa ne ba. Oso di papa ne ba. Na ensanche ne beba owia ne wosena ne ntam. Osi ensanche ne beba den. Owia ne wosena ne ntam. Owia ne wosena ne ntam. Ye hu sa owia ne ensanche wosena ne ntam ne ma no. Opa munyi bi no mo hwe. Ha! Ya semu we onipa fa ne normal. Eclipse hu bi da. Kokobo. Pa. Swati hu bi da dia. Eni kokobo. Ghana esi 3 times esi se 3 osahi. NDC fo nya omo dia ba ko na MPP fo nya omo dia ba ko. Esi ba bi ba ko si NDC ta ba ko si MPP time. Edu bre ko na bi nkwa de ba politics. Ye de ndie ko sun total. Mo se mo de ndie anhye dan ko papa. Mo de bi ha mo de ba politics. I could say you. Mo se ye time de ndie etomu yie pa. Obi say ye de mo de ndie pasha. Ye de mo de ye dan. Mo de bi ha. Corona de obi antumi fa nyere. Uni corona. Ba politics. Di adrei. Mo jiji corona obeku ye nyina mo che do beto aba. Enie. Ya fanya politics o. Ya. Anu odin rough. Obi amani na ho. Amen. Na kokobo warning no ba de ne maye. No come Mark chapter 8 verse 30. Read the Bible for me. Mark. Okay. 38. Mark 38. Ye to body nyakopa. Ase me nkase kwai. Oso no man be sori oman so. So man be sori oman so. Ahini be sori dan. Ahini so. Asaso wo so beba. Asase wo so beba dan. Emiaye. E kom beba. Asase wo so. Tie warning de nu asi na Ghana for motin maso. Won fa me kuyen yo. Ye na awko ya. Obi ni da ebu ye nhye da nya strong. Ye bu di akere no. So mfa nsu anyansa. Nye Abrochi for there. Obi ada fam ontimi won move abo. Hey, your friend stay where you are. We nye fimu. Dabi. Japan na me ya akere no. Eh. Enu ade no kra ye de na ndu sei. Ye de na ndu sei. E bat ye de na man na hye ne ma omu dem bebre adwiri. Make us one. Adwiri. O an hye ko pem sili no. Adwiri. Ena je se wi aso mfa nko ba bia. Mfa nko hwe. Obadi everybody say Amen. When na ye warning. Kokobo so beba mia dia. Asase so beba mia Japan dia. Eya ye se omo dia. Ya sam. Beba mia. Ye ni awko ya ofitiase. Awko ya ofitiase a eda di se ewiase nyematemu da. No obewo. Etu oba nyima ntete ho no. Ebi ni asase wo so. Yes. Ti se wo ti sa de we na ensi wo mam. Na ti se si o mam bi so a eye warning e de ma. Say baby a wugira nya prepare yourself. Yes. Then na me di tufu na say wo te ye no anamon ben na wutu na dwen ben na wafa. Nti nya wade say abetwam ko. Abetwam ma bi mu kokobo. Aboyen mu kokko. Am ye hu say se yiri ye ho. Ye pam kasam no. Pa. Ana wo so fa wutie mi. Dia si ye adweme no afa frim. Na fe no wa mini akwankyere no. Eni wa mini pa. Obi kra de bi be akwankyere. Sase wo so eri odi bi odi be. Bad yam fanisen Amen. Omi adwene nu. Amen. Baby ye dunya. Osiri penti atemu no kokobo. Atemu no kokobo na mebo wonde no. Yes. Ahobo be no ayo. Ne so 40 aso dem wayire. Kakisi ma wayire. Asole panyi tuma wayire. Kontrofin kokura. Omo na nyo mo no wa. Omo wura fi atemu no kokobo. Hele ba boneka. Tu aso kakra. Odi na o kan tu aso kakra. Aye. Matthew no. Aye. Matthew 24 no. Me patch ye favorite says no. Koso. What mo beti okoni akosam. Ye beti okoni akosam. Mon chane makumentu. Ye hwe nyakumentutu. Efrise. Etwase eba. Nanso. Na awie ni. Na temu dane mai. Oman be so do oman so. Oman be so do oman so. Ni ahini be so do ahini so. Ekom ni asa. Ena pipi ni andi so tokwa nyina ye wiase awie ho nsam. Yes. Ate. Me say one day ma be preaching about a friends emergency bedroom for. Wow. They don't preach ma beto. Parliamentarians. Parliamentarians. Wow. Ade na wo wenti ya maboro mo ansa na makọ. Enu. Mo be kire ya de ko. Enie. Mo be kire ya de ko wo wenti ya. Mo boro mo ho. A obitimi mo obitimi ya obitimi twa sika. Bitimi ko fa bicycles. Achichai. No you asa kwaje bicycle. No ko ye jeme. Then oh. No ko ye je. Am
we say sa wu ya wu we say normal dia we dia nye normal o wo fa party dia say normal no a wo so asase a kire wo sa asase na wo so ye no so ye party bi na wo so we enti we buy one aya shawo dia no amani aba wo so young girl drop sibre e jamai di say pacha enu amu kwa awhye a eti Atemu da ba ya nka mbaduru he kan na mbagina wo free pokase kwatwe plan kasoa na to mamonra ashawofo asase na wo so mamonra mo am wi mpetition asase na wo so mamonra Korkorbo warning etutu fo asase wo so mamonra warning Korkorbo the topic ni say Atemuo Ho Korkorbo yes ebi na ba anura no mate se wo so corona unso COVID-19 ene mpachaw Atemuo Ho Korkorbo ni bia but umuni anu awo so asase a kirew say me say nyabu profit no dia asase started so the tiny ba yeah Tony is for nante no current daughter din kwasi asem and odi bia as ono asase na no bia no na mene kora ene ni daughter correct me no numbers can numbers mama numbers chapter 60 verse 31 number 16 verse number 31 I also there what's it na bra wo wie nsem nyina aka no so wie nsem nyina aka won asase asase epai o se asase ne pai na asase bue na no na asase bie na no emene won na mene eni omufie ni fiefo ni nipa wo kan wo hu na na nku aka no wa jaba nyina onye yes Atemuo Ho Korkorbo ebi ni party mu ntokwa hunu ni party wodo ntokwa ye beto abasa abere Korkorbo no ebede ne ho adi ebede ne ho adi onua no onua ebe ko ntokwa wo hwani ti hu ni nkon onto ntokwa na se da debi da aso ye kum obi wo ya bo obi ani ya se obi nan ya se obi ajapade ni nya ya Atemuo Ho Korkorbo dia na nipa ye pre wi ye bremu wo so me nto aba ma na bedi me suna me se me mpawo ade na asese me mpawo dia mebo sansamfo wana ka se mu ni njire u bedi me so me se me mpawo wo se so mprensa me di uso dia mebo mo u ye ni papa no debi na ka papa papa ba bia tra na ka ye ni ya just ya sa ni aye o se yafta ni nwa no mpo no mo ana le tom ko ye den ko fa na bai na ko fa na bai there be what was no upo meduso upo meduso say na babu na shan komato wodina patapa asema bankrofu o say ahini be sore dan ahini so what so na we twetwa nyonko mo kwa ya ni mo kwa aba ye ne on ti a obi 3 ko 4 years na ni enwie 4 years no ko metu Dia na ondra. Obi akwaya tears. So suanya se mesi fam. Na me nia bi su mesi nkobi. Okọ 12. Oya sama ne phone sanka ho. Ade be na ho. Ade be na ho tom. Me see I will come and preach. Me be preaching. Number kire de ho. Wan kire me kire mo. Pa. Ma kire se bibi wa your friend self interest. Bibi ho no mo a ni nia panyi ba akono no. Yes. Badi amfani senka. Amen. Wasi Atemuo Ho Korkorbo won your body de maye. Eti Martin no say to so. So my be solo my. So we are 2 Timothy chapter 3 verse 1. Okay. So my be solo my kan Timothy yanko. 2 Timothy 3. Yenga Atemuo Ho Korkorbo ni yamani bi verse number 1. Wasi dia. Amani hunu brem ne wono. Na hunu ye say. Wasi bin kana hunu dia mi kan yi. Na die kire mu no. Wasi na die kire mu no. Emre mu odin baba. Emre mu odin ana ewom satan. Evi say. Nipa ba ya ho pafo. Nipa ba ya sakawa ba. Nipa ya ho pafo. Sika pafo. Ene ni sika penti loto abu. Ene obi bi ye fen golden den. Souvenir. Vision 2 den. 1000. Loto den. Bingo. 640 den. Jackpot. Loto 6 den. 7 centenary raffle alpha de Lotto multi de Lotto joy de Lotto obi special de raffle back de west novice sport de Lotto ashanti de Lotto phobia de Lotto fabulous de Lotto ebe kaka bankuni konkonte Lotto be de and pay event na ma just okwa we that the center one baby amadi akodu say that the center na mo pay event na and the bia Lotto ba Lotto ebu no bit me chilo to scorpio hwemu din no asre no ma tia ja nkrofo e wi fo na wuo mayewu
and no be kwame kuma seke no be the blackboard jina also a lot of forecaster no ni nko zamba ku jan chan 1983 5 6 number na boy 75 follow by 40 follow by 72 follow by 90 follow by banka banka na nia bank eja on ko peduma nye no obo ni se mama banka ko wi ase o shiami chemes aji too sure na baji too sure o ti be work ya say number 3 wey e be move number 4 e ko 4 pe e say o times 2 times 2 no be ya he e be 6 e be oboa number 4 o times 4 be ya he e be 8 e be 8 very good very good no a plus 2 with the 2 a plus no be ya he e be 10 e be 10 very good no a plus 2 e be ya he e be 12 e say o bon pay me o ta bon pay me no na shift na man beres o man beres e be move step 1 step 2 step 3 step 4 e be ko 15 e ko 15 ya automatic sound number 15 wey e be to machine e be to nikanika na be to o di ni say ya but yes why dey o dey one sorry we won kwase awu angra Bible say the pabesi ka pafo yes ahwahwafo kotu aduro owi odi aba wagwa no kotu aduro aba wagwa no checha cars atu to cars ye ji ngrofo yi heba mu na mko I was say a hantanfo be piem te sa nipa no mpesa obeka no wasem there be dim kwase asem mpesa obeka abususankafo onso ebedu brebi be ka say there is no god enu ne won kokobo ni there is no god abusam nyame bia ni oya ne be wiase wa kasa asem we enu asase na wo so wan na wo so no be ni wofa abusam ka nyame ni ho enu oni ha se abusam ba butu hu nyama we bia tutu bi kasa be kotie na me kowe se uji tum se warning ne ye amanti yama obi di san kwasasa na ye a kire wo na wo di asua dan nyansa tie yi se ni panama se sua nyansa firi ni ncha nyansa kotie na asem no fa bo ho kokose ye can say abususam ka for be dey ebeba eti we kokobo aye bo fatemu no aye dey a kire me awofo asem waso de awofo wasem ba me oba na so aye dey oya je wonsam oso na pobe pie ni oba ni aye ko wa kire stress atonto bossa short aye fi no anam krom change and krom and abrantie te minim say social media na or pe fame so pe den yo then how koto nyum ka onyum kwa so hete nyansa bia ni onyum wo se me hya atade mediche be gugu mi kom wa kwa san kama nche gugu kom ye na uchire ti se no machi de yan kwati ase enyum ba kwa beto hiti unya contract bia watata ro watade asemo wenya ya temo kokobo shatade ase me shatade baby papa ya wa kwa fan kama nche akofache ya ye di susoship di abagugu kom enyum ba kwa abatu nti din kakra abatu nti ana di agugu kom ni na ni obe hit we na di years ade na abayo Jesus what nine Ghana mante dia na mu kire asamo enyum na wo to no kwa nu ba bia ya bi hey what's the shot idea just a perfume then I never to come out me din kama nchen ni shipu shipu ahoma abanten nam ko be kase ye tone o be kase watim ani ye tone to san huma we ni na die we gu kom abosume nkro ye na jiri wiase ye na jiri wiase wo ye we nyina na nya wiase nyema nya ye fe do be sha tade fe do be sha ya ba won ko mu da ba de mfa senka ke ba bu na boni ayefo o si boni ayefo ko so wona bibiara ho ntim ma wo yes ye papa wo hunu wona woni do pa wo sua ade afiri wo nchen epetu ti se wo sua ade afiri wo nchen azu later na ade na ba be yi na me na me ka chawo me ebe hospital ebe yi wadi oh yes boni aye woni boni aye mu teachings I'll come and teach you. Oh yes. Yanko ye teach you. Yes. What's apam say for? Apam say for. Ni nyina baba. Nseku bofo be pitu nseku ni. Obi di nseku pa na kahyewa. No say dia sakra wa dwese. E Atemuo Ho. Tin ye be dibie nseku ni bi atome so. Ko
One I want show akɔnɔ so. One show akɔnɔ so. Ya kaso bi nhyɛ n'akɔnɔ so a yifre German side. Bɛrima pɛ bɛrima ɔba sese. Bɛrima pɛ bɛrima. Eti wɔn ti yɛ nkontrol to the extent say sese ɔpɛ bɛrima. Bone to bone. Ɔbaa ni ɔbaa. Supi. Kono be an aba ɔbaa mu ɔsɛ mi pɛ bɛrima mi pɛ ɔbaa. Kono be an aba bɛrima mu ɔsɛ mi pɛ ɔbaa mi pɛ bɛrima. Hɛbɛ na mi nkɔ. Wo kan to so. Wɔn yɛ kɔkɔbɔ kɔ. What say? One hour young grandfo. 1 hour young grandfo. Acrofo take your money be. I only did 2 o'clock chrono bon. Chrono so put to the sense in complete temu chrono then. Abba. No ma bomb and see you see who must. Yes. That you work computer system in here. Digital Facebook. Juma what diano. In here. Ubebua faso. One pepper. One pepper. Until we bremu kokoboni bini. Obi be de sense ba wedi. Ama se wa wo ye ne papa enye yie. Na wa boko kwamo se eye wie ku kokobonti. Ana mo ni ana de sense be ne di a kire. Ti wo kita su be bia na so ayeden. What is anya kopodi nkrofo ne asset trap amaye. Say ye o pen age yankwa no. Ye hunu sa ahwede we mu no. Yemfa na ne ye ho. It is a one Atemuo no kokobo a and apostle AGYEMANG obadi nyankopon na me so e de na di a kire se. Enyim bi atete se pie pe. We say o ma warning. Atemuo no ho den kokobo. Ko afetwafo be pie. And your dimfo. And your dimfo. Omo ya so mo no ombedi di omani e de ne ho. One hour right. No more right. Nina bebe ye bre. One hour dot and GDS e be dum pempenso no kokobo ni bi ni nipa bebe do ani gedi a chen dan. Achen onyankopon asem. Nipa bebe do ani gedi a chen onyankopon asem. One of the cower and nim ye be say nya nipa bi omo so be kekare o mani. Waki kare won nim a kire onyame so mpa. Kasa onia te sai. Oh, obadi am abet me nkawa. Okay. Obadi am. Kasa de. Adum boni kwa. Timutum na kumutum. So biena no a. Ye biena no a. Wo pam ahoden. Wa panya misunu ahoden. Se ni pay. Sankrofo we mu no. Da ne hu fi wo. Ba se no mo da no ye den. Efi wo hu. E kokobọ. E warning awodi ma. Obo kokọ. Osinanim. Omunani trim. E fa na prekesema. Ibe. Enimidan enmasenchene etiko wusa. Sheshe ya. Hunu nyama bi abam se. Hunu obi nam not sa. Dano. Yes. We dangerous. Warning ti wadi asase wo so ma warning se fatu to woni aba yie. Won kase fa ko di bone. Obi na wo nu a wo so ye no. Obi ni so te ne prekope. Anu hu se ye wo ewiase obi oboye. Yes, ni wura. Ye wo wiase gura. But ene asa bo afidie yi na sunusu. Yeah. Ne jana so asunusu. No wo so ye Ghana yelem. Enie. Ghana yelem because ye atiti nyina wo so ba akopɛ. Yes. And we are so first one. Ye for say maybe and the second one ba no odin che first one. Sa me call you. Yeah. What was I did not ban obi enim ti a record. Count your sound na. Sure. And what dino? Papa. I say one ya titi wa gina wa di wa bobo ya for say ko third one. And a baba akopɛ. Yes. E defend e me two ede e defend na. Yeah. And now de every nipem. If you know bia obi apia abontene. Come be jeje because obi aya word. Na na bisa question say na mo asase wo so na mu dwane freedom agba abontene no. Adwen na wo mutim ye de a. Oh say wo dwane bia dan be bu akunti na wo dwane bia ne. God bless you. Na e waje say wo pia fi dan ni na ho de. Ho de. Ho kwa na wo so no wo de a. Wo pia agba abontene no. Ehin na wo ko. He? Aw. Hwe no obi freedom akofuru kube. Oh. Asase a wo so a. Na wo dwane a. Akofuru kube. Na wo nye wo na wo be. What freedom I got through Kube? Say, yeah. Now Kube cry, munitions the good top. Kube and Kwana Asun Guaya munitions. Or some no was really saying up Pruguswa. Ebeku one time. But one say, Atemuo by Nipa Jinipa. What do you do freedom who be a Dimika Bam Kube through Kube? Who could be at a Kubeso? Huh? Now free and I don't know what be eating no bank. I bet what's up from you? I say we are Atemuo Munya baby and Beganafa. Tinelli what ombre. Wait a warning, a Kokobo. What I can see now for Kube.
Crazy na Africa be. Yasam. Oba de Vanessa. Amen. Omi adwiri ni. Amen. To aso Timothy na si. I see yanko. I see dia patro kan we na me yan de bo kan quotation we Job chapter 6, Job chapter 9 verse 6. Job 9 6. We are no akọ e friend say Job 9 6. Hega. Akọ Hega mama. Ma onya. Job 9 6. Ai. Also asase every We na are no tena. Hega chapter 2 verses. Koso Also asase free na tena. Onyankopɔ so ɔno no wo so asase fi na tena ye. Na ne nyina so apopo. Na onya wo so asase na asase ni nyina so ye den. Apopo. Ɛno a me se wo gyina fam otimi asase na nkasa na ye den. Apopo. Shike. Konye si wona na nkasa esa. Esa. Papa. Check si wona esa. Obi ante so. Nabi. Ha! Oluma wo ye she. Oh, you're champion. Oh, you're champion. Any. We yi ba ko papa. Eba bo amadwuma no. Adwuma bemre. And I got to be a push and ohri no to na gayo yo swesi na me when am for some akudro asase we say na mi so be board ashe o je mo to sire uri ya o da o na o bo bia o in the name of you da o dim also wo so asase Yes. no I was so Oh, so asase free na tena. baby otena one ogina so e computer ya o ma so pe na shake. Yes. Nyina so apopo. Oso onu anu ogina wa onu oluma na no operate. Yes. Say Michael ye shake on kaka na ye mfa shake nya na ye ma no ye ma ni bi yada ye mo mani so nti wo Enti wom. ejete se ka ye na ka unam kwa ka kwan so a na ka na asphalt pa no kwan na asphalt na so a ya che da ye ramp kitu bi oba bi se de be na driver no corner sa wo da na no wani adai Aba won so. enti no yakopon se ye ni nya dai emra ye wo so ti e kokobo. Yes. Kokobo 1 Haggai chapter 2 verses. Haggai 2 verse 6. What's in a south of Radisi ni? So south as of already day. What's in we are not Nahum chapter 1 verse 5. Yes, what's it prekubio? When you go pass or tesoro no dwuma wodi ni prekubio. Akakuma. Akakitu abi. Se ma wuso osoro. So oba wo sosoro. Ni asase. Enti ye ne de nyama oba wo sosoro. Ni asase. Enti atemu da de ne de ewo mu a esoro we be wo so. Na asase so aye dey. Awoso. Se asase nko na wo so no mai. Asase nko na wo so no mai. Kwa akubi bi yo. Epu ni asase pesen so be wuso. Obesa wuso epu. Enti ye wo tsunami wo ho. Eno no asase wo so ni sipunum. When na ye warning sign. E dangerous. And ye dangerous papa na Ghana amunye enwe bi nyansi. Esi ebi esi Japan pa mi Japan de nkyrawo. Yeah. Ebi esi Japan. O si esi eno esi wasa epunum. Ena se sa dan no. Esi wo punum. Na puna yiri afa krom. Wow. We esi wo wiase kokobo we aba. Enye fimo. Enye fimo. Japan fama ne hunu. Japan fama ne hunu we. Odofo awutie mi. Anu adini o. Serious. Anu adini o. Pa. Wei, hey Ghana share ho nkom to wo. Oso ba wosu onsuo no mapunum. Oba wosu opunum. Yes. Kan no muntie ni yi. Wosi prekubio. Akakuma. Se me wosu oso ni asase. Esuro die no obeka ni asase abomu no na ebi enten ebi nsi ye. Eni apo. Na apumu die si. Na wosu asase. Oba wosu pono. Na pono twam atwa fa asase so. Asase wo so ne wo de si asase so ene wo de si pum ana o si aka de besi soro me wo so amanama nyina no wo so ade ho wado obi abete na amanama nyina de a wo pa no me nyina eren wo wa de a wo pa wo pa no ebeba ebesi wo wiase wo bi ehun say yes the almighty living God Yahweh is coming. When ni penya bo se papa bi ba yes ene ni wadom na me se woni penti Atemuo no den kokobo Nahum 1:5. Ti Nahum 1:5 so me nka say. Me papa wo so woni. Wo se me papa wo so woni panim. Me papa wo so woni panim o ye. Enkoko ahono. Na enkoko ba dan. Ebe hono. Enkoko hu ga ko Habakkuk chapter 3 verse 16. Wo se enkoko ba dan. Ebe hono. Enkoko na ba ho ti ase dan volcano. Bepo. Na paija na hono na na ne ba. Nye easy. We so aye duma Atemuo Ho Korkorbo we. Aye duma eni. 30 was South Africa. Bepo pa na apa abobum sanu apaija enane o se ehunu nane Enkoko be hono. Enkoko pa hono nane Asase ama ne ho so woni. asase peja no so Wiase na esutifo nyina. yasi ne asotifo nyina Ha na obegya na bo. when na beja say before the year BCC when ya temu daw when ya temu no dan Korkorbo volcano be papa nane na to say friend say
na mani ma me ho so den na wo twa wo wiase bipo na anane no o se nkukwo be ho no nkukwo be nane asase man ho so asase be man no je se bipo na anane awie no e dey how kwa level ground kasana me nko I no be na bu why na be tie gya no obo kokko I no be me aso de tie na bu why na be tie aso de tie gbefu abu na bufu ode ba hwe na ni bre hwie se wo na post na ni bre na hwie se gya de nane be po kire wo the man ma warning me see the pen Atemuo no dai kokobo Ghana for asase awoso enra okay ene me pa se me twa adwisi baby NNC edi anwa ben wayo enye de bi na be si say you one day be si no ebi wo mu abeba e do how beba na e fa wa be yi wa no say Joel chapter 2 verse 10 Joel chapter 2 verse 10 okay Kasana me nko verse 10 Joel 2:10 wasi asase woso w'anim wasi asase ye dai awoso w'anim asase woso wo twedi ampa ya w'anim osoro hihim wo bo ade ya w'anim owia no sani durusum wasi owia no sani durusum na ensoma kame na shina aja wa ado wasi owia bre pepepe no sramo ene owia kodem eclis ene so esi mani pehu esi mani pehu anwa ben waye sa kokobo we nyina aba ene na wo twe no wi ase awo kokobo be bi na pe kokobo aka ne se wa ba wuo ade ahye wa ho ani monyam na wu akoyi wa no sai to ka baba kokobo no de amaye no o me kokobo no mienu wo fa wa ayo wo ne ode ama wu so wu na wu feli a wa feli poto unti be reverse bibia biom into one ode maye wo Luke chapter 17:20 this is the warning Luke 17 we are ko Jeremiah chapter 4:24 okay go verse 20 yeto obadi nyankopon asem onyankopon ahenie ne ba na farisifo de busa na say farisifo de bisa de nkwa mezi ase da be na onyankopon ahenie ne ba ana bua so won say ana ka kire mo say onyankopon ahenie no e ma say edutua ma say na nipa nitua sa de ehweri ati so tiabo say rina never no da bi e beba shim enka sa twa ha na hwe ho say any onyankopon ahenie no mumu na wo onia twiri ha yie wa ma warning yes who pagin sa church kwan ragin pagin sa church kwan yes who ga no be kan look na biom okay o si yen no bo point to for yeah okay 2017 paso Luke os no hwe wo manim ka say say hwe manim ka say na ede ye ya tro say ye na obo abatofo apo ena da church ti mo twa ni city bo adentra tie obi abehwe so no wo abedi ka akɔhwe bo no so ubebubu na de abehwe no so no wo abo no so ba behwe so no ebe pecha no ase chere sai unim we na di bangu unim we wo kɔhwe bo no so abebubu wo ankɔhwe so na bo no so behwe so abepecha unti we ase na boni na wudi unum boni se nsuo ase chere ni na ma wa adwemra uwa akɔhwe bo no so okay bebubu tuwa bedika gunu akɔhwe so yeah adentra wedi kama warning say eda o mani paso be prekuru Hebrews chapter 9 Hebrews 9:27 what na said ye da wo mo ni pase say ne da mo ni pase obewu preko enu achi na Atemuo no sa pepepe eti wedi ka akɔhwe bo no so committee Atemuo yes ana wotia na owuo so amfa no Atemuo no so beto so a ebo na nkasa ba ebehwe so ntudi kan wu a akɔhwe Atemuo no so ana wotia na owuo mfa so na Atemuo so beto so a Atemuo na behwe so ntu kɔhwe so abebubu ana wan kɔhwe so na behwe so abede obepeche ye na wo tino so obebom no afre ne wayi ni die wo yes nti preacher ma nyankopɔn ma twedi ampo ya we ne ma oyi wom ye be na ho nkyerɛw o si ni penti Atemuo no dai kokobo ti o so bi ka kɔhwe bo no so a ubebubu na se behwe so a na behwe so a obepeche and na kɔhwe bo no so to guide the book of Isaiah 28 verses number 18 na wo de ti Atemuo no do kɔhwe bo no so o kan 16 na o se me di bo bi tim Zion yes 28 also verse number 16 also in several na kupon se o twedi ampo ya we asie hwe me di bo bi ti Zion so di bo bi akotim Zion obo a waso amo waso bo bi anu asamando twiase ti bo na ye fa ni twiase ti bo a ne bo ye ten a ne bo adene Atemuo timpa wasamando do gidie no na do gidie no odunyane unya dia bedwane benya nkwa yes
na me de Atemuo be yesusu ma no de Atemuo de be yesusu ma wasama na me de trene ma ye nsania no de tinya ye nsania ti won ewuo no Yakobon gusu giaje wo pa na me de asukotwe ahum no de asukotwe ahum ebe twim atrofo no de be hwim nipa enti owuo fa nipa ko ena Yakobon gusu ye den ejeje wo enti nkofo bebre di ka kohwebo no so o kofa ko sister wo tia mi da me na behwe so na wan kohwe so na behwe so a wo be yi wan sai to so ko boso a bebubu wan ko boso no be boso so a be den e be pecha wo eti nipa gusu wa na ewu nipa gusu wa na ewu to nua bi ewu a okohwebo no so ye kwajaje no read the Bible for me what was na hintabia so so be sama mo so bibia bi ni ba bia wo do wa pam ba pepa obi enu owu nso oni owu apam so ko pepa moni asama ne kasesie na asama ne kasesie bi enu ase ye konye kosi nkonya na me bra panyi be kama sema mame na na bi tuturi tata wa kaso deshe akaso kota atutunu ntuma se me dihye na aba no na we je dia adihye samie ni ho o pedihye dia ya da se sawadwere na dihye dia ni wo ya jimpa Yesu na zani bizia na hinie ni mu o hwehwam se sawadwere se sachira wadwere hwaba bunum Ibrahitra so was na wudru wona sa nkoyi ma wa ba ya de bon samanfo no tetwamu a aba ni betwamu a ebe tetia mo aba bo empredudo aba ni betwamu ebe famo aba bo efisada no amapa awia anajo and be 3 times a day ye wufa ye hudi etu odi ka kwahwe so a wabubu ankwa na temo so ba aba hwe so and so be pecha hallelujah amen nani wadomre nani nkwaje da woni mra wo so me ko commercial break aba yes akane no na yene muhono na washishe do so ene de wasisa na fadie abon sama shekotu Ayemuo, the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tihan will be emphasis, and I know 9. Kuna you, I give you for now. On now, when we went, Yamia Quenwa. The woman. I know what's a more. Sorry, do so dear. Yes, Nyamia kwainwa ewom pase isola dosupa ensu ekinye bienimo ampa ensu ejitifo Nobody nasi. Ye to also preoccupy. Atemuo Ho Korkorbo. Hebrews chapter 12 verses number 26. Tie Bible kasa chiro. Hebrews 12. Who dey tie Bible? Verse number 26. Hebrews 12:26. On ebre ni mu no. O say on ebre ni mu no. Ne wo so asase. Onyankopon na ne wo so asase je tetefo no. Na afi wa hyebo se. Na afi wa sa hyebo se wie ebrem no o de be boy kokko. Asase preku bi. No ba wo so asase preku de a kire nipa. Enya asase nko. Oba wo so poso a kire wo. Osoro so. Owi oba wo so soro so a kire wo. Na asam ni nyina ye warning na o kire mu se ti aye. Na asam a preku bi. Na asam a preku bi om. Ena na kire no ma. Ena kire ni me de say papa ne ye dan. Owo so no ne nse kire. Ni nse kire ye o de ba wiase. Yes. Odofo a wutie me. Warning no de ma. Se ayade awayo. Ayade awayo. Na enoma enwo so no. Nse je obeye ba eniema ntinye shake no. Eno ne be gina. No onu de gira say wo fa Ho Korko. Yes. No de kum obi a kire obi. Yes. Body man is encounter. Amen. Obi adwene to kind the book of Isaiah chapter 24 verse 19. Isaiah 24 verse 19. Verse 19. Ye to abanya nkopon. Ase me ka fa pim 20 ni kwa nko. Mbacho mate. O se bri na me bra sase. Onye ko se bri no be bra sase. E pai na me pai
nsabuni enu asase no wo so beka se waboro beka se waboro the ma warning jawi ja masturbation ja ashawo ja yaza ja tutrasam ja pobo ja mansotwe ja tam didi hunu ja dwem bone na ja nanti twitwa sisa watwene repent or the warning Atemuo Ho Korkorbo no yes asase ba wo se ni waboro asase be 20,000 nsabuni obehihim nsase se asase wa so yama nipa bi ehunu se obi fiti baabi nwoba efisa emna to aya asase so ma etu oma warning no wa titi abrosaso nyasi fam na musimu abrosaso ada no obi si abrosaso obi wo dentiam obo se di oti dentiam onim nyansa no na abrosaso for the third floor no oba down fast cry won tell him frama na tabuda de adu a wontimi nsi o atabuda de esi a o se yensi o ba wo kan look na o se ne yensi o yo wo dirty for nka ho wate mane se frama besi o ba he o te so na o jim frama gwa wani mo top e wo so ya wo bada o be de o fam transo na nka se bebudu aba dan nka se bebudu aba dan babu na kasa cho ma warning asase wo so eye warning yankopon de ma ne ma Korkorbo sister eye warning sign bo ade de ma akasa che wie ye bremum lante ne ma ba wa ma ne papa no se be yedruni de na wo yo don from go be no ayo kunta be na kobu yenya panyi e first of us many o say atemuda kasi nu bedura Yesu mami hu se ma jinkwa na mi wiwe wo wiya siwa eda kesinu etumi kuma ao Yesu mami hu se ma jinkwa da kesinu etumi kuma mami hu se ma jinkwa erade da kesinu etumi kuma that temu da kase bedu enie nipa be gina nipa be gina gayo me say asase ba wosu na we no bible akato say atemu de bedu a edu a ba wosu asase sa 4,000 years na ba ko pa ni be gani na nyo be pie be gaba tese na wosu na say ya na ya be dan ana kan do so mu na nya na ka wosu ese satan mi ya ka so be nka metima betra preach sabani bibi esi awio ti na wo teme ne no nyankopon ya we ka kire wo say mentufo ne woni mra wo so na sesa wadwene na unya ne say ya da Jeremiah chapter 4 to Jeremiah 4 verse 24 what's me share and bepo na share na ewo so na bepo start ye de and kuku nyina rehihim nyina ye panyin no so ohunu yo we yi kire no me share na share no hwe oni pa biara ni ho nyankopon da go bia balance if you mu me nyina kuku ko be do cast na president ni wo ne mpa bo na go ampa ni na ba track ma pa ka ne there be na wana ebe fu ama sase wo so a ena wo dave mu a wo nam kra kra na lament nyanya papa na sase be wo so be de move ka kai mu ko why you still pamping because still we German na do go left na do go right na sase be wo so ama na no ma direction wo be da ko nene wa dombre nene nkwaje da mo adwe mra ho so no wadwe nya sharp awa wie ebremu na wani wo do ko nkwa daachi sister yen kai bible yen Habakkuk chapter 3 verses Habakkuk chapter 3 verses Habakkuk chapter 3 verses 3 we are no Zephaniah chapter 114 Zephaniah 114 Habakkuk nam ko Habakkuk 3 verses wo so gina ho no wo so asase wo so nyango pot wo so asase ohwe no oma amanama ho popo ana oma nipa wan popo se de be ni ma ho popo no mani abom ho so o me podwiri teten kokko nyina bra hey bibibo hallelujah amen Zephaniah 114 Zephaniah 1 verse 14 what's the say ready that kase na ben ready that kase na ben aben say repentem din sase wo so edanu ni anyo say edanu ni anyo wo so chese obeyi we free ho no meri ma betiem din wo so akira wo sheki na chese we obeje wonsam ebeje wonsam ohina adwetwa sase ton timi twa no abesi wachi utimi twa na de wa ton nyina wasa betwa ton na wo so akira so betimi yin ma free ho yes
Was it no many mama team did? No many mama team did the assassin was one yayo. And Danny and Ibreda. Danny and Ibreda all night here. Danny and we all night. I would be see where the air cocoa to what was here now. And you say a dean. I was in Potogo Pangoso. What did I mention? I say, yeah. And when you are in your warning, but the message I was so baby, I said, yeah, I have say COVID-19 about the whole world. Yeah, be a share. Sana was one so bad. Ubati news in your one, BBC News here one pay. Ghana was so, Togo was Nigeria was so, Australia was so. The news now will be denying. Now, when I come as a news, I don't get now. I die boo. BBSA. Ha. Danny and Ibreda. That was a bad Danny and Ibreda. Where you warning sign? I am here. Yes, see the old thing and not your own and run it. Or say any amount. And you say any destroy by destroying to the soon or by sending to a bar. We never been yet in Nadia or see what Jama say. Prepare yourself. Nadano, may he any power. Ben Nantisani Frafu. Every say, if you need a penny, baby, Yoko. A mere rabbi, or Nucha Jampoya, Bonnie, and a bonnet or bay a bonnet. Tune me too for that. A warning, Atemuo Ho Korkorbo. Yes. And I may bomb on it. There was so run on to us on net. Or the amount of prepare. No be two major massassin. Yes. Tino was so tell us away. Obey him at your from some. Mamma see a bit Timon. I will see again. I'm account with him. No, come on, you can't. What you so bet me up him for? Or chose a bit mesh me floor. Yes. But the Vanessa town. Amen. I tell one who cockabon a mebo neno. Yes. When him now also, then what dom there, then on quadjeda. And Feniagra, the bidder. Obama Branton by on what you. Branton money to buy you in 1 year. Mau 3, Mau 4. I Atemuo Ho Korkorbo, my warning. 1 year, moving I am smuggling a mudino. Yeah. My wanted. A brand we need cement was cement and see the penty Atemuo Ho Korkorbo. Atemuo Ho Korkorbo 1 year or day man no. Can Savania obium to us to us. Silipa me hiya ni pa ho. O se me hiya ni pa ho. Ai. Na 190 ni frafo. No nipa be 90 den. Eni frafo. Every say. Na nipa 90 na why me boni. Awurade nyagopon ya den. Almost 518. Awurade ya ni boni. Yes. Do I go to fear your body and boni. Almost 518. Read the Bible for me. Chapter 5. 518. Verse 18. Bible nkasa. Wonwie. O se yenwie. One of fear Awurade da. One of fear Awurade da bi ti di boni a do e bi onu mu no onwe was Awurade kra bra ne ho ntoy. Oba be bi agira. Awurade da be mo dan. O se Awurade na ofene me odan. Eyesum. Edani do eyesum o. Enye han. Edani do anya han o. Et se obi dwane free jatani. Edani se di obi dwane free jatani. No osisire sia. No osisire meeting no. Obefia. Watinya balance osisire no. No de ne sachi ofeso a. Ye oba de me da wase. Odi ne saka dan. Now what's waka no. Waka no. Edani yesum. Enye han. Eyekusu. Enshran. Ati. Then enshran to kind the book of when now Revelation 6 verse 12 at Bible. Revelation chapter 6 12 verse 12. Enso ane etoso. O ten so ane etoso. Me huni. Ko asase wo so kase. Owie dani tumse eni kotoku. Tumse den. Onyin kotoku. Osane dani se moja. Osane dani se den. Moja. Osoro ma etwhwe ase. They said the broad man from Akasia I was so never start to say day. Ko osoro yeni hu ekoi. Ko they said ehuma wabobọ. And the pony suponya to two free their walk. Bible say be pony tune about the speed. Don't like I said, but no body in me ko be po. If you are bombing, but you can't go get baby to bomb me never no bomb me na asase so ahemfo pone babati ko what is sakwa fo fi pone so mo ba wo de tra ko na di kwasi asam betina faja to so nam bo se manti asesa manti faja ta asesa ibefo ne babati tobo ibefo ne ba no asese so mo nyina fi water manti faja to do mo be se o ko shomo ku ba bi kula wo de tra water ne di kwasi asam ta water ne di kwasi asam wa ba de mfa ne senka amen omwoni so ntew amen ni brebo na ya wonu o papa bia wani na sesa wadwene na be bia gira ne nye yes nya kakra na wo so ye no
na Ghana ya lam obi di ni hu awuro de apie bai wa anse jamazu ni fa so da bi apie okwan on shadros de na esi asase awoso ofoso kita dwempa nka wo apie na wadwane abone kede okwan ngwase na account Isaiah 29 Atemuo da kura nu na wani ngwase account akopon jada dia wo wani so for Atemuo ba kasala menko verse 6 ose dey Ewurade baba besra wo Onyankopon so ba besra dipa odi aprana asase wo so we jeje kase kakra we obesra ye e na odi draw won share draw sa opie no obetwa mu ka ku yi na won share draw si ngwase na account afenu apie otu wa huru besra wo sase wo so kakra ya besra ye boninti adwane Angelos. Huh? Ewurade baba besra wo Na wo konfo upie wo kwan. Nye na so waduro no. Ala so wo si a wo mala wo pie wo kwan. Ina moko. Mo nje dem a. Jese we nyina jese mu kita adwom mani om trim. Yes. Du pe ba bi adwane afa. Oba de fa de sanga. Amen. So wo kita adwom pa. Okonfo so waduro asase wo so ada wo dwane. Ozo ni munyanza. Nyankopon pa lesanka. Se sawadwe Nyankopon po wadwe nsachira. Tutu bodi ane twen. Na tutu modua ba nugu. To me. Asase ne wosu ye bosu ni osi afa na agbalagbe ni wa wosu awewe. Wawi ene sai. Bosu ni adne si we. Ena asase awosu na awefa mi. Dwane jakusu. Isaiah 47:12. Upie so awon fara de o hye jompa. Anka sori ginai Na nka mi nimse nka o wosu ye na kwa sori gina. wa fa won ka bele Na cheche kwa chubo biara te na wo we. won tafo yie Na de ntafo ye ye start ye. fru mo frase de ho to so no Na kwa so na nka o de ye nya. ebia nke betima ye Ebi bibi nke bet ma stop as wo so. ebia obetimi de yi hu Wadi anya hu di bi ka be ja wadi hye jompa. wa bere wa gina to pi num Nyankopon fa wadi ncha wate. Amen. Ogonfo sesa wadwene eye kokobo Atemuo hu dai kokobo we ba ye kakra bi na keke na obia apa obia ho apa obia ho obia mesi bebre no muntimi na Kra. ona be once a wo so first and second nu na wo so third one no be nim se betuam biom to bia Ifobia nanra wanda. awoso obi no oyo hye go nyin adwiri ene dia dan se oyo phone wa hye go no one the man say we ku Nyankopon ma akọ spray e dia wo we adwongo asa de sudi awo no akọ to ma Nyankopon ba mu di membe bi mu nyina nom Aden. boni ben na nipa na yo oba de mfa ne sanka Amen. omi akoma ni Amen. omo wani so nya den Entew. ewie ebrem ne wo on kan tesonika mama na menko Okay. kan tesonika mama na menko okay tesonika wo da kan we Psalm 77 verse 8 ne enko Psalm 77 Psalm 77 Psalm 77 verse 8 I know I can first Thessalonica chapter 4 verse 1 to 3 okay yanko what Ewurade plan na bubo Onyankopon se na plan na obobom o de man Nyankopon ti wo se nso bi to apre na bom ase enso ye to nya ho plan na abom no wait to say you warning pa ehum edi chi na light cough apre de ti mi dwano bi bobadum as na light of mine enyinam sire nyina wo de ye didi bo manim obo kokko o ma sase pupu no masase awo so se nyenye mani so ntiwom na woso no wo so ti ase ma wani so ntaw ne kwenti mi fa apo o ti bi ni kwande fa pum na poso de na yira be fa kro bi mu na tempo na mi na so tempo no a kire se o nia se sanwadwene na metimi ayo na mama me bu na hedan a kire nenso obi ehu na nanso obi ehunu se ade papa ye oboy nkokọ obi ehunu obi ehunu Debi. munukun pan so bi nso bitimi to utimi se nso atoi wayi na papa bo chance na so utimi se abo chance Ba utinka. ewie mu ton teje Brak. well nso bi to abete but we don't bra as a kind in here break ewie mu ton teje apparent me dwam ewiem ton na janso papa nyina pai na enyina bi so pai etimi pai ma enyina bi timi pa na so light Ya, uhu fam bibi out fam. na sa akrosu in a warning sign Atemuo no Korkorbo yes person choose metimi ayi bibio
mama boache sa moburu hunu no sansum bo amaye a e be ka asem se ye nya ni se yada Debi. ntina me di Atemuo no Korkorbo no abra wonne to aso kakra me bon. 1 Thessalonica chapter 4 verse 1 die chire no enuanom amutie me yesramo na etumufu ene preacher no anuanom mesrame etumufu ewo Awurade Yesu mu se etumufu ya agye nkwa ya show me zie ye monya no ye nchen as preaching na matie fi obi se me apostle kwa metie be 2 years metie be 1 year metie be 6 months metie be 4 years metie be 5 years de monya no me nchen no se de sese mo bɔ mo bra no na mo so nyankopɔn ani no sara na mo nkoso sara na mesramo na mo mbɔ bra no ma no mo so mutie asɛm no na mo mmɔ bra no ne ye mmoro so na monim kasako a ye nam Awurade Yesu monim kasako a e kasa kyerɛ mo no na me so de Bible ya atichi mu enti abrabɔ no mo ahotie enti mesramo abrabɔ no mo nsuo mu ahotie ye ni de onyankopɔn pɛ ahotie no ɔhwehwɛ o e wɔ mo ahotie mu na sase de atwemu tan de kyɛnsa bɛba nsɛm efa wie mu nsɛm no yare hodu abɛba ne de so sin corona bɛba yes asase wo so de so sin we bɛba ewie mu ni asase no bɛka bom bɛba wo so no nya nri tu ni nya bɛka bom baako yes ɛna de family de na ate ye na we machine no na ate so de ne ka wo so se munyi mu a etimi sramo munyi mu fie dwama mu wa obi biara hunu so benya wane yiri hunu so no benya ono ne yiri ahotie ne ni diem kwampa so enya kono ni benya ku kwampa so sa manama wonim nyankopɔn mo ye mo ebra se obi a onji nyankopɔn ni ye yes obiara ntra so nkosi sini nua efse Awurade ni ye mu nyina re tofo so ye we mu nyina re tofo se de ye ka kyerɛ mo kane no se ye preach afa bone wodo ne nyebe bebra kyerɛ mo no ye di mo adanse enne se Atemuo no Korkorbo ene ye ma mo no oba de hu ye mabo frɛ me ye ntwetwe nkomo 055 955 2686 Sabro betimi afre yes ntwetwe nkomo Atemuo no Korkorbo eno a Ghana wo so yi nkran wa wo so yi wo tene sɛn ababe no afafiri hello hello yes sir we are just a okay me check mas vo nyina yes afanya misadi inshallah Lord na mesinsa amen ne pisa pisi ya tini anotani ni kwa tini pisi ya tini wakati ya kala kwa ya tena kimapia asina uki tena watu wa mimi nilizaya na babu kama ndio kusikutishindi ni kaja ni nesa patolo tizet nika lo tizet nika Então, cara, se você não anda mal, só não diabo. O piscina mesmo, não me chama. Mas eu não conheço o que vai banhar aí, abaixo. Tô vendo no Zé, na abaixo, isso quanto me vai passar. Papa bi na ta friend tuma tuntum bi ni we na betra. Masa mon tuma bi mu wati. Babu akasa kire. The Ghana for mo nya mu Messiah. E kire wo se Korkorbo. Ati. Korkorbo anyankopɔ de mamu. Enkofa kodi n'echi. Ghana for no. Mi nim de mo pen mu wiase. Yesu wa che crowd. Asa mo me yanyo ye ho ne yenko wai. The oba no be so Messiah mpo aba obi so o mai. The ben no be so mfri Ghana ametra nkan kire se oye Messiah. Hello. Hello. Apostle, I'm Michelle. Where's the answer? Your family man on the car. Na demo can say, na me want to share or boa for the most of us. Amen. I come with them with the one I'm Michelle. And as I said, I was okay. It's if I let me night. Now, me piano, me pira or bounce road. On waiting about for my say now. Was here about fun. I'll be rented down all the another. Where to? Can you just have one son goes through away? They are warning on the man. Oh, she loves my what do you so? What do you so? Yeah, then you. When did you? Hello. Hello. Hello, mommy.
Good evening. Good evening. And I guess you And council. actually, the way I would feel for preaching on blessed today. Yes, hello, yes. About the issue. And I don't see what I'm feeling. Let me be honest. And then you know, Amen. And was asking who's now? What's it? Our house I was with. Until what they want to. Utrinkwa. Kamuna mountain gave a dream tea and I could go momoso. Zanete. And your body is saying, you know, okay. Hello? 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 Mitio Kasa, hello? Hello, Daddy. Hello? I saw that you drink count. And council. When you go for insure, why didn't you go insure? No, no. Yes. Let the Piapa and Quantia say for proving. I am going to be saying, Yanko Papa, and near you up. Or by the people shop, Papa. That's some. They were a young a problem. The dream crime in Tiasi. Yanko for insure, one your cassia. The piano found Quantia embrace. Amen. Body switch. Okay, so free. Hello? Hello. Yes, sir. Pacho, we didn't maybe I got free. Pacho, you're telling me something. Okay. Meet you. Pacho, you're about to buy the beer, quite you somewhere. The day. I tell you, and you're coming, cry, and you're coming. If I know, Yamia, I don't like it. Yeah. Now, what's up? Now, maybe 2 animals. And they come on cry, and American. If you know, we have the other 2 go to 2 animals. And grounds will see the country and hope for. What was we? Yes, country and hope for. Now, men, grass, they be at. We just said, none more. None you come like a crack. It is no Janus, Lay, oh, a year and instead of the race, you could say. Let it pass. I'm about to go out. Let the good job on you. 8 kilograms and you say. Let Uncle Yen. I think the way it I got 2 of my basin and Casabian and I'm the Afro and Camp Pie. Second 2 months. Castilum Pie. Master, I Serious, poor apostle. Yeah, but because there is no God. Share. Nina Najimukan. Don't know what did you do? I'm be out this. Hello. Hello. But you didn't be free. Pacho, Medidi Mohammed. Mitachi Apostle Asempa na Shekio Odima. The Danaspa, Yamishan. Amen. Yamishan, the Corona Kacha say, the Yantibiasia, young Conti Kaesona, insurance and near a moment, a yamo. Obviously, Apostle, or to me, can the grenade. A weapon problem that train. Amen. And upon when you and a baby, Amen. and a baby, you treasure be a pan and Mamus and all. These the only man, our better Christopher when I had it. As my answer in the moon. Amen. If they send a Quran, kind of better not say they say. Amen. But I think I'm the same one year say, more than the young man quotations now. Or show a TV so. Send a bear, you bet me a picture of quotations. Now you are to my tree, you walk out better already. Quotation was one. Like will be no problem. Muhammad, you better name with you. Why they are doing? Why they shall be brave? Hello, Apostle OKOH. Yes, sir. Yawa Susan, Cowboy, Yawa Susan, And council. Who didn't be a free?
special make a special phone call I bury north side the one. And how was we? I'm about to media after me Miami is anything my Bible study review and if you have came I'm back home. The guy did the old boom home. If you want my starting in blue for making it a chance, but maybe not in the air continue. I mean, to be done. But now I had the Yamias watching this because and one idea by the uncle catching a medium and I'm saying, come in and you. You don't body. Another economy will be doing more fire. Yamias can pound or so you go on more yet. You may percent. Somewhere I'm going to say, yes, when I trust them in the sea, who's mean for opening the year. Never need this, yes, quick and 17 Kumuya, Mukanya. And let me say to DSC or to not to get in the country and I had young Chicago. The bonfire or Mao, the Tomuya machine, when almost a crab machine, because I did the home in Papa, central. We did the home I was seeing a boy and now he's complaining about what you can boy and like machine. Now the Americans say, oh, one we show, we sell more town Bible, man of buff war, the Yamek, Amon, the utility I can deny, and the key good to him. Now, could show one issue. No, you are Kumaswadi, my wife. Atemuo Ho Korkorbo. Hello? Hello? Isaiah Yanko Psalm 77 verse 18. Psalm 77 verses number 18. Okay. Some kind mama me go to Bible, say kan Bible man. Okay. 18. O say Ewrade ma aplan abubu. Onyankopon so ma aplan abubu. Ehun edi chinshi. No ma ehun edi chinshia. Enyinam chire wiase. Eti yawe na dwuma wo ye no. Psalm 62. Yanko Psalm 60 verse 2. Psalm 60 verse 2. Verse 2. Was wama asase awoso. So ma asase wo so. No apai mu. No abomo dia pam. No fa na se pam. Yes. Ha! Ya dia wo so ase man. Yasemo. Hello, Pacho Udin baby agasa free. Hello. Hello, mami Pacho agasa. Daddy, good evening. Good evening. Yeah. With you. But I want to say. Oba did not do me way. Baby, I'm trying to make friends with me, and then I'm missing me try, and me say, me on. And you would utrinkwa. Oba the age now when you be the Casa hate you. Pacho. And now I saw the buy in city. And ye and drum you are boko binti, Mianca Saman, since you are not playing and I may share internet, and it's not me call whom you say you here. Nay, easy, or more, and not Miss Asha, Jesus, from one or more coming at it, and easy. By me and Wabu Kubino, man, by that, no problem, Cacao. Problem, okay, Madina, I'm sorry, no Munyan be. Yeah. Baby, I'm one so deep. Baby, I'm more sorry, and because I may baha me, yes, he come from my home, and I need be some Madina, then Pacha the Ben, I'm a baby. Madina, then you bomb pay be maybe by next week. Why? Yeah, Pacha next week. Yeah, bomb pay said about the why? See, be a benance. Why? Pacha, you be a benance. Okay. You don't consider preaching. Hello? Hello, Pastor. Apostle. Mami. Hello. If I saw you pictures in each area, Pictures, no? You pictures, no, I will you were telling me to me. As I China, there no any Bukano, you try a paper. Mati, Pacho TV for my Japan way, why? My tsunami, no? Now here's here, more. If I try one family, is here, mammy. Mammy, family, Family. TV for Monya fast, the Monfamano. We are no way. Where is our children? Will be as a supermarket, no be a judge of I alert. And a good so was in the Bible, Haggai chapter 2, verses
Oso wo subi wa asase ne so a. Na ndi ba sha na. Oba kwa wo subi wo epu. Ba sha kwa na. Yango. Iga chapter 2 verse 6. Ozidi. Sasa afa Nyankopon si ni. Praku biom. Ko Akakuma say. Na wo so osoro. Oba wo so osoro. Ni asase. Enu ye mai. Mienu na ka bom nye. Ne mom de mienu wa ka bom nie. Ani apo. Epo. Ani asase. Ani asase de ne wa wo so ani. Enu wa wo so abom a epie kuroko no. Yeah. Masa ebisi wan kratation nu afọ. Eba yiro. Tama. Bukom. Choko. Winiba. Afrao. Eba yire kake. Ti dia te ne fa yi ba akro so bra. Bepo enane. Woso be nane bepo. Bepo na apai no. Apaija enane. Bepo nane. Nanye hie bebu kapam. Bepo ne tu sa jabidie. Atu ahie gu. Wiase. Wanya temu dawo. Wase atemu no wodan kokobo. Ni paso atrase nye dia ma we se friends say se bukano say ya do body na si obadi enche ye nyina. All right, if you try a program so nyanko. Hello Baba. Yes sir. Good evening. Good evening. Obadi na do me we. Papa and blue they will junior power. Nyama kusu yase pe ensi wa Ghana ntinu papa ye de junior na me sha be ni chichi sa o de man man sense ti lockdown ni ti o sha am ye bio nyama bi ho me shira o pa na me pa jo one for you ne hu no kwa no line Edman dos inti am pa che no ba ka ka meet you. Hello, Papa. Hello, mommy. Good evening. Good evening. So far, I'm will be about on swinging Okoya abortion. Phone cut the Okoya abortion in the media. Maybe next year, but make me work on it. And a shot and more than a chance. Then I'll boost myself for then you could pony on the chronic. If you never you the local sweet, you are born by the additional of waffle. No, the general addition saying, in the me from the son, they do your own game. A bit you cooking brass at the middle of the soup. It was somebody in Shabby on your atmosphere. Hello? Hello? Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. I tell me the Philip, I said free will be. Let me can't say, yeah, to drink come. NKWAGYESEM. And the other charger and the come to the tank come. And then they do drink. Me baby, a friend could do. Nya Bape, one cotton book in the pen, they are very fair, make reputation. And that the thing is, how would you? Hello? Oyibi also. You be the answer. You be the answer. Okay. And the other thing I done the news in the if any keep it, I could go.
Ndi yebusa yetiu pa se madina yini ye ready dia yina ye baba. Yeah, bomba. Yeah, do body be why? Yeah, bomba. Hello? Hello? Hello. Yes. Bajo Kasa. Hello there. Bajo Kasa. Pastor, good evening. Good evening. Pastor, good evening. Bajo so. That my shop from where? Obadi na do me we. And that Pastor, me your friend is Stella. Me can see as a Jericho. That Pastor, me can say minimum best for me. A dear way now. That my husband to 26 people are my husband. Me never go a master them. That Pastor, one time I'm kind of wife, and I'm being miss my best one. Obadi home about non sayare why? Amen, no that. You drink one why? Obadi home about non sayare. According to be to be our man, our could be my man. Kokobo. Hello? Hello? 2 Amos chapter 4 verse 12. Amen. Chapter 4. Verse number 12. Pajo with you. Hello, Daddy, good evening. Good evening. Amen. Amen. About the issue. No, you are coming so dear. As also I'm so awful. Bibi a young person now was so pet or tiaing or bokoko. To warn you or dear see one. Into way or the abasan or the bokoko. Hello? Apostle. Yes, sir. Apostle. Babon Kasa. Good evening. Good evening. Oba de na do me hoye. Yankopon onshia pa. Onshia onso mame. Eba to me so si shama yo fem. Mi chia shama vonya. Obi ajo so. Aso o ye ni eye mu. Nyame onka ho pa. Ablinya di ni na o mo ho ban. Amen. On fa adum mo ekin adum na mo ho ban. E ma ye. Amen. Na fa ye ko. Also I mean, I'm count what is. People are partners, Aviano, and we are going to meet you in member. And now, man, who's Jimama, a partner by one student now, as far as in and so forth. Mamma, when Jama can die, and Miss Sumia, that's a sip I say, now, I can't bubble say. Nakatama meeting me can I'm going to go here because you have the same. Now go to the Quaco bomb and say, I would own city air gossip. And I mentioned I was my power here. It's the better than poor with the man to go for Yama, Guiano, Bompire, Obadi who mobile. Must be a one When you are coming so dear man. Father can Yakupo Semno. Now, my in a way, no one I woke up on Yakupon and Cassa. Name sense to know you, Papa, because I am a TV star. Upon us offering notes in any part of so yet any powerful. Only do it in the power of Sunny Pariare. Now, they Tough what to me talk. Champagne, my church member say. For champagne, it's a kind of fruit. Napa went free in the Yamuna champagne. Go through more than all. So far, I've seen a fool. Champagne or Tamano. Just a person, yet, or ye Yamis room could be. Yes, you are some more can see. Nipa say, Mini.
Umodi so yesu. But what you need no chere. What me out apuafu. What ton champagne man go fie nkwanum no freeze way. What boni kwasia ka we. Say on some for me chere wa furu so. Na member nso dia kwa na why am lucky. What do be share the na dream bom. What crack bottle de nu yam na ha dia wa pion. Hello. Hello, Apostle. Good evening. Good evening, sir. Why na ebe nyansa for? Albert ya some Apostle ko AGYEMANG wakanyase. The CA Korkorbo de mayina. Ghana for such a to the bonina dos na Apostle. Bonina doso. Eye Korkorbo de mayina. The Ghana for say asana ya tena nyese ye tinu keke asum keke ye muye ya asana yofo ye nanti nyankopon akwan so na enye ne ma na se de be ya se Atemuo be tuye mpofu a ya anjira aposi ya da wase pa me de ade ne wusu ye na mada nti be de mi ni se ja me so dae ade chi asa obi bi sa me asa me hu se asase na awuso nka ye wo bi anka me wo nem we ka ji no ndedum Apostle wo bi aka me wo nem e bia me ye bia na ka me wo e bia pa da sala me wo asama to pero we say hina me we here see we na we what be do oba de hu ye mobo Atemuo no Korkorbo nyema bi ati say pie pe no ma ye wo ni. Hello. Hello, yes sir. Good evening, Apostle. Yeah, good evening, Pacho with you, Adaruma. Pacho, friend, University of Ankobaya. Maybe I said, I'm going to country in your more on which program win. And I saw my actual when say, and first of which program make a cafe on which is all kind quite of nothing. And the one thing because of which is a book from one young and most from one young. She said, I don't know what kind of thing I hear. I said, "Me for anything you take." Obiwa no mo biti ya se nekeke. Obeka se apostle to kan na se apostle la se mo kan yesu bai de. Nso fi no kope eno anu no. Oba na esta no ba biti. No so on fa ni ejuma. Na me aso mo tele meka che na me mo a omo di asofo ni ti se. O yare o problem o bibi ara. Now we're there and you'll be putting your jail. Very good. Also, you now dinner some soup, now cocoa, now pump, and now semi say, see anything I will come more. Did you say, or the Jew will be cooking and sell, dinner them, and not dinner them so. Now, then I quite done the catcher on the Nipa, so per se, of course, you have a bomber. The 10 commandments, would they be so? Asa, any fit pastor in them. Engineers, engineers, and so many question. So we can command into Amen. Oba de insha bebre. Amos 2:12. Matthew chapter 24, verses 44. Okay. Amos chapter 4. 4. Verse 12. Say no be ni be ehu ye no. Israel. Ghana boy. I don't saw this time maybe a titi say bre e ba yesunti. Obi ensiesie no. Me pacho tiaye, me pacho Amos chapter 4. Amos chapter 4 verses number 12. Verse number 12. Koso. It say na maye wo. It say no so oba ye de ohunu ye. Israel. De wuti ye Ghana for. Esa se maye wo. I don't so odi nyema bi eti say bre nti no obo ye kokko. Siesie wo ko hye wo. Wo so hunu nyema we mu na se bi na chi na esi na jaya. Siesie wo ho ko hye wo nyankopon. Na fa ko hye wo nyankopon. Come out union 24:44. Ye nti mun siesie mo. Eti obi bia wo tie me bia obi ansiesie no nsie. Efise. Don a mun nwini. Don a ye nwini ho no. Enu mu no nipa ba ne baba. Ma wie. Yanko ko fa ye niama wa ma no ni. Hello. Apostle, Pacho believer in Masabe, Pacho dano na o ka se bia wo te ho no se dia be kwebika ni ade a unya kama jin trene se nka ti fo mbenya be o do mo no mama o se dia be yawo I won't say me preach me fa FM as am fa we at a time until ye bonfire ready me ya meeting ya ye be until ye bonfire what ya me be say dia be why say pass me preach o TV ni nkwan so dia anka menya ba bia preach ka but the boba kuku no ma mi no
Antina I said I call for me son. Say Kenya we na me pet and I'm person preaching TV side in Kwanka and no meeting a preacher but me fa and your mammy no at a time into ye burning a cracker. Amen. We were want to me, we were betting me into your bumpire, Nina and cracker be why. With the Messiah say Yanka cracker, Messiah say ya. Say Hannah Messiah me young Messiah, cracker. Into your queer and fear than Danny and him. About the shrine. Young fellows one if you go for any and woman on it. See you simple. Say you are young fire and my woman and young. Papa, you even me throw through US. Papa, and me row. Ghana so for Ghana, my ma. And me share video ipa on Nabu ye. Na papa panyini bi pa wo mpa pa no dana pampem papa mitimu so obeso obenyina chenso free na wo so kotie nyame asem na fe de pa no neta wa pampem awrade na me hunyina ajira me obo ade nhiro ntena ni nhiro ma hunyini fra dum nko adum se dane da nyina wonam obo ade so ema wadwene e bronti aso hunya nsempa de bi ma oba ne asu ye tie oni ade aboye bla ya wo nhira o one ne doba Yeshua Messiah oma wunyini fra dum ko no de ka no kura kira o ma de obetie wontie eno de wo so Ghana kakra kura mpo ebi dwane kura no enya asem ketewa papa me da wase na no me kunu tie o preaching oba o so papa de na be na mse ne atwen ne be hwe ne de papa de be so che bibia e wono no so bu nkotoje na kuma nyina abubui ne etie ye ade chi no oba de shira mami Asrobaji kukruku asase nyina be wusu insuma nyina be titi egu sabre no na asemu aba ujina bia wo hinie ujina bia wo yo sewuni Yesua ujina bia wo hin Ujabia wohiye Ujabia wohiyo Seuni Yesua Ujabia wohim Wasuru beji kukum na asase be woso ensuma nyina eba betiti agu menua adofo sabre no na wugina bia e wo himfa se enura asase e woso wo Ghana se otumfo nyankopon firi nanim onyamu esane fom a menua adofo anka wugina bia e wo hin na ka wanu yie ni sen na ka wo ka ni sen na hwan na ka wudwane akotoa ena na dwufen nyame na maposo wo kwa agyeman so e ka kire se wuni enidaso a se wuni odwan kwahye bia ye wo otumfo ya we nyankopon a woni ne ye dwan kwahye bia nyame na ose wode yen be hye na tabanase onwuadofo pressure satabanase precious atabanase na ebrebi ba wo woso osoro na onane asase na wo be maye entaban na ye betu se okode na ye be hyiam ewo soro na ode ye be kɔ na agya nkyɛn wonunkuto na oma enipa enidaso onunkuto ni mu ena enkwa ewo Apostle, good evening. Masoni from Qatar. Mendawasine NKWAGYESEM odi bre and brebia. Mendawasi no boafo no tiefo nyina. Ne de omunso wase and brebia so nyame nso omunse mama. Apostle, mbese me hu edin kreda wo mobile money we no so edin enda so. Mbese me nse ne bibi kakra ya de emfa nso wase ne. Na nyame asem no ntumi mbra na enye de yentiense ofako Obako phone to me ensu ade sua ne sa ntine ka nyina ye boaboa kakra beboa ma abrebia obetumi aba ma nya NKWAGYESEM party ntimi so edim be na enda we no so Sahara kan dia ni OKOH ebi so wa beba be film on OKOH
was about in Shabby. Listen, Anya Sasabon, some good soon, but some man of one, Anya Bunny, Nipa one, Abacamala, Quabramodo, Abaca, Apostle, AGYEMANG, Messi, Elumiawe, Ocean Boot, a quick Biene Basu, Tutungon, London Bridge, Casanasi, Apostle, AGYEMANG. And then you be, I'm a Bible, not Casa, Papa. I say, Atemuo Ho Korkorbo. Hey, Apostle, Moluko, you are doing now, you are doing now, see, you woman, Yanti, Moluko, you there. If you are not a woman, Nipa Yatu, Yagunu, because yes, Church, Name, your Moluko, then I don't know. You there, you know, Cassini. Nanso yemu nipa na ya asodin na plaka kan ni hu de sisi amewin bi na ya meka to mu ra amade person ma no do ahindie person ahindie du no ni hina esisi apostle ni bi amama mu ra wo na badi insha be. Hello. Ewurade Atemuo no ye ho. Ewurade Atemuo no ye ho. Enti wasuma na kuwa okwa AGYEMANG. Se ombra na ombobo yen koko. Me se Ewurade Atemuo no ye ho. Menua. Onyankopon Atemuo no ye ho. Enti wasuma na kuwa okwa AGYEMANG. Se ombra na ombobo yen koko. Misi okita na buafo Pastor Che wo Obeka twino amano Pastor Mensasu Ono subeka brofo no amano Apostle Kwajima Obama Bible na kasa Enti yami be mu yasuna muntie nyame asem na mo fansa kran free makwambo ne ho ni se Ewurade Atemuo no ye hu Atemuo da no ye hu momenti Ewurade akoa okwa AGYEMANG se opem aka Yankopon adwene apostle Yankopon hira woni waboafo woni Pastor Che Pastor Mensa aboafo a wo mo bo ne de bia wunya womso wasen na wotumedi Yankopon asem ebra enipa papa Yankopon hira brother Isaac Germany na meka sei papa ne awokan nyina ye no kro mese mia say COVID-19 inipa hihyefe kakra na na ewie boy na misi abonten meko Dissidof papa menimpo upon coronavirus nimpo no esino anke nipa ho ne ho ba popo na ho papa me se dress na ye nuanom kokofi a ema no omudi nam krom no mete baby te se mentumi hwe ade mpo papa Yankopon hye se ne brace wa ba betutuafo na adano ye nua ba bi a wo Holland no se bla na oto nyoma ho no eya onto enwum ni bi ma Holland fo Pastor Mensa mpacho se wo ne no ma fa send me ana se fa me de ne send me Yankopon ka mo ho hello Nipeti Atemuo no Korkorbo. Yes. Ubedu be mudie be wonti e baba wuwo mba akopɛ. Ana me ka se no de tu ami. E ba first one no be able say mabium. Na ba second one. No boy third one. No say hwe. Me ntwa mo tre sada. Me twa mo tre. Korkorbo. Ti me preaching about. Me de abro. Aboy Korkorbo me small bokoko. Ye nya ne sada. Hello, Papa. Michael, ni mikasa free kaswa. In fact, nyami share papa. Na meneme yere. Ma ya kase me to asase bi. Na me to asase a ho no masase no me de fa. Ebe ma na odi aya sorry. Asho no ra oba de en monyam. Papa, me ni ji on church as some meneme yere. Na me say in fact was some pa nyami shao asoro ameko ncheche we minti bida nyami shao pa o ade a wa ya ma me ni mabusua
Nyamishra. Hello. About the issue on your atmosphere. Yo, da, me bacho good evening o neti say me nim say obadi adom ho ye obadi adom me so me ho ye pa bacho Syria ni me kasa free Iraq. Ne me onhira pa ne nyame asem ade bia Erade na muso a ode ba. Enye easy. Me hwe no YouTube cry eye me wanwa. Say ebi so etimi sigana. Me kai lasi a me wo Iraq ha no musoro abonsana soro ha tie say efie no light nyina sheki obi enso ne fie o me nko a na me sane efie no sheki kiki me ka se ebu me die me ka baba nti me ka kire me sister o se na dwane akọ na me sha na me nyina ne fie we nyina me bungu me so obi ene hei na me dware ya me shira opa ya me shira last month so sa dream mo ne mo hu se agrade dwa wo daye nim na frema ne bofa me window ni ba me dem ho no mo afede me hwe enfrema ni mu a me se ejapa nam wiem kufu me so awia no na me tu no mo na me si Erade me pese me hu me ka se me hu wa che na me ka ne sa mo koma mo man bi mo no na ho ma che na me ya sa dan agrade dwa daye ni ku na from an bofu bebre me ka se zo tompo me hwe very serious. Ghana and obi freedom akofuru kube. Masa scatter the basa u me bia umura o. And yes aso hye ba na kokori no akohye kusie bom. Enye nda brero no. Wa freedom apia furu kube ai dai. Asase oso o pe bia adwane akofuru kube. Compare level ground view. Who you have a guy just who get a common sense? The child no Johnny Frugube. Yes, sir. As I said, was soon Johnny Freedom project crank. I'll go Frugube. Catch up all common sense. O common sense is just Johnny Freedom Frugube. Oh, as was she I go read what was you see? Oh, I would have nature say. Warning nobody in the mouth. Ebe danu atasi. Hana be fra kokosa lolo. I'm telling you. Yeah. Nani wa domre. Mo de mo fate mo ni ko. Mo fe ni agro. Hello. Hello pastor, good evening. Yemi asumdue enkamu nyina. Ene o preaching na we preaching no. Atoma kuma so pa na sasem we about Ghana asase wo so na esi nura no. Me mrebi me ne me maame me kan asase mu ekire me maame se ne ma ekoso wo Ghana no e di asase wusu bi beba Ghana ho a na ena ho machi me da wa na me maame frɛ me na o kan se Ghana awoso na me se mama se me ka asase mu ekire wo won se ebom se mo be kai a na me mpese me kai nkrofo yawo the see wo Haiti I think January 12 2010 esi wo Haiti asaseboso ekun nipa over 316,000 ene ewu ye ena 300,000 ene praye na the same thing esi first one na ye warning ye de ma Nyankopon e de ma Haiti fo no na ewo so ye no hwiensi na esanka de omo ye wo krumu ho na enema omo ye wo krumu ho na nyame enimu ni na me ne hetifo bi ye adwuma na sana ya omo ka no na otimi se ye tough wo krumu ho enipa kuku ni kidnapping ne eduro to no Nyankopon mo warning ni nyina o man sakra na within a month or two na Nyankopon ebufu hyew eba akro no so na wusu okro mu ho na omo hu say yes say na Nyankopon bi wo ho inti Ghana afa na eduru ye so na ade we say na wo kan Nyankopon de so ya hwe Ghana fo bia yesi ye nyina ye sakra ni edi Nyankopon ye de nokware no edi Nyankopon na chi ni ye de esi fata ema Nyankopon eniji na we no eye warning na de ate Ghana or de ate yen se yen hwe we ni fan sakra ya adwen ni ya sakra ya adwen a ebeye this one here kura beye worse than they see wo Haiti inti Ghana for we emfa we ensua lesson na ne ma ye hu ni mfa so ne ye nyina ye hwe hu fre hu ni ye nye de fata
Yankopon come on. Prince ni Kansas City. Medi nyame jam. Serious okay. And abatom keke. Abato keke. Na NDC for bodua. Na BB for bodua. Mo ba wiye na mo wiye ma bedi aso na nuabo ni nyan for. Kaka is party members akwaje nsuom ye chodan. Party members akwaje nsuom ye twaponchen. Ka ngoginya ye ko twakoko. Gintra. No brunya ne sa wa finimu sa. Ese young boys in straight draw so kwa and so niabo. Ne social media no be better no ikosia. Agro am de bajo. Na sa teenage na fantini no. Na ba e me do ya me de baji wo. Wa body ikosia ni. Hey! Semo. Sasin wo so sen. Awusu mo mutri da o. Yenya na so ka very serious o. Papa. Wa ka me kra 2010. I was soon say Yabako. The mom 1 2. Then you get about 3 gigim bako. First cutting gigim bako. They say you gigim woman amount gigim. Now someone gigim 3. Now you be seen about the idea did you 1 year. Obia no Obia can not to say no ma. Yo. Media minimum say Atemuo Ho Korkorbo. Yeah. Man baby na mnya. Young boys brun ya dodo. Party say mun ya bo mo de yedan. E do black party pen from Nkola kan jam say. Mo ko sue ni abo we wa he. Munim na ma we ba ye bebodua. Na mo de yedan. Mo bru ya. Ebenyamwa ina mudi wiase ne mode ko asase ne awoso na agine ho a obegina he na wato aba ama de wo pe no nti akobu odua no omo so mo pe na jane enu ko anya ade obetuma ya abo agana ti wanya no ntimi nyoma papa wanya MP ntimi nyoma papa wanya assembly man ntimi nyoma papa tuni bibia betimi abo agana agisi why MP. This why a minister. And what about the Yaya Ghana? Anti Samasa Muba Brunia. Now I could just so much about Yai. The young West Nabrunia. Tuka Habakuna Semio. Atemuo Ho Korkorbo punching. Wa aponcha komenia odan akoma unia kwagu yenya na be prepare to e baba be gwa o musanye ma no to be wie 2022 e besimu no na your party bi power bi aba ne fe nyama be kantan cross o ma makwam na di papa ne woni tim so obaye no no mo boys ni nia bo mo buru ye no na da ne sasa na echesi wo to bo di tale na why as ni panic ta dwempa ti mo wosoro mo nhwe fam wo no mo buru nia wo fam wo mo wosoro mo ma mo wura mfi mo buru nia wo fam wo mo nsim na meka san chiram enye sa mo hye soro wo nia ne beto mo soro wo mo na mo nya don kana mo ntra ti bo se va di pane wo mo za baye no ne nia bona o ma ko frefre abusum so mo nchesi mo ni pentia temo no ko ade ni peni di wi ase gisa Master from me young corner, me grandma your message some topic. Yeah, hello, good evening, Papa. Me bache Femi Francisca, because I free Germany Hamburg. Nyami shira mo pa because e kwan ya ofa so e preaching no. Esi so pepepe, which is a Bible kasa ampa. Nyami shira wo. Ene omo kan Bible ni nyina. Asemo de won kan wi no, won preaching wi na say wo akomaden kra wo be piki bi efrem na me sure na da bi omo ahoden na efa brasa no question but any topic na we preaching into I don't know but it's about marriage into me twen ada be preach aware no na say mo bisa me question ya me sure mo pa me da say bye. Hello
Apostle Mama Jo Mama Mboni Ejuma Nyame Shra Enshra Pastor Chene Pastor Mensa nyina we neso de wa de yakradua na samba na we de yehu pa nyame maye asopane mfantie na asopam maye akoma paso so ayentimi entimi to asem no anamo nyame Shra nyame ntu nkwandem nyame yu mfra adum nkwa adum me da wase Oba be shira bebe no nyo akoma so ade fama. Hello daddy. Oba de Nyankopon shira bebe ewo asema rade anam so ene waboafo so ene wakenkanfo na abrena nyina wo de nyame asem a ede brain na me question baako ene se eyana nyame efie yakwa sorry 7 days a week ibi muso kwa sorry 6 days a week enso no next week ibidu no na asem na yekusua ni nyina yenkai kura. Is there any quotation anase ye bibi ena eyana itimi esi ye Christopher ne kwan a eya yentimi enchi asem no enka yitrimu ana ene yakoma ena mpese me hu me dase bebre nyame inshallah e depend church na wo kono ne kwato na nzesam kira na nzesam ne ntankatri oni kwato na nzesam kira odia urebefi you can babu no matakenkai yanko Timothy te babu asemo ka kire wa Verse Matthew chapter 4 verses number verse 13. What's batakenkai? Ose mokwa mombatakenkai. Afutu. Asina futu na ba. Ene nkyerɛkyerɛ wo. Asina nkyerɛkyerɛ ba. Eko se meba. Munni first lesson second lesson. Mu wo kofinia ma first part second part and mutimeji. Yeah. Ben na ba fi awrenfi. Ma batakenkai. Am wakɔ so original ma me we quotation. Yeah. If I natural say, no waka. If I natural say did you bank one out of Fikuana? Yeah, but I didn't when it's better. Because you're true. I'll quite more some who bring you over Yamaka. It depends church now, God. Some attacking kind here. Mum matter, and you say, oh, when you kind, but you're quite nay, less ye, you heard you be a job, you heard you be her, you let your less navy, you are, oh, Mammy quotation back. You're true, reciting, which I wouldn't. Man quotation 3 na trance ti fa ba mu asua bible we ya na sam no wa ba no yofo ye be she de teach chiro ko le be bie nsam so ama wa hu. Hello Baji kukru asase be wusuo ensroma betiti egu Sabrina Samambo Ujina bia wahine o Ujina bia wahinia Sewuni Yesua Ujina bia wahine Mesi wahuofe ya wahini o Wahuofe wahinia Sewuni Yesua Ujina bia wohin danwa meti atem earthquake no na me fi se bi kura beginning dey na fi se bia abrochirefo na bia omuyi wo niema obi na yi ne niema ne bia container ne frato afa de ba kumi nams me ensanams no container nti bi hwe wasa ara me twem which is said that as we as be said there be ye papa enti misheminuanom se misheminuanom go ye tie wo no ana obi biara wo tie se ma ye ntie ne keke na emom ye mfa mobra nye se bia ye tie wo keke se o ma menhwe na menfra na se we ye mfa asem no emobra na damba cho me ko me bibi chiri me so kakra dan se wo kan bible ne ba bia menim se wo jowa ho wo se edan no ewia bedru sumu ni ade na wa obebo Nyankopon din se Jesus no obekọ
obekwa heaven na dampa chewo ebia eho no menti ase kakra ebia obi shepa no atese asase no ka Jesus ene no nimpa cho se nipa no bekwa na dampa che feminist na me difference awom you just a home for some aswa with the be foreign course yeah nobody that's it the obaba did bacho ya baba you teach his why he demand alcohol here too and there's already a red name you won't buy in the nobody man your family and 7 million papa Miss Okon udrino honam se papa why are there nyame shirawo me shirapa na anope na misun say obi send ade am say F quick esi Ghana. Yeah, yes nyame o. Cause yeah, yes nyame won for your money nche, no mpege na ni hwe ne ma. Ni ye medru Ghana na boy yesu ni bi ansa na. Bibia aginsem. Na enu ade esi ye ide. Misimiti yakwa bi ho adwuru me. Ho adwuru me papa. Kokobo. Ye da brade ase say ye Ghana babia ho anka serious ABNC. Do they see na serious there na so. Usha mama bi dia beba na se nyame odogana for nti we se Ghana for mo sorry na mutie o mi so okwan pastor okwan asem na yemfa mo yentima no yemfa nya adwuma efisese na wiase aye hu ye kasere de be ye kasere de obe preacher ni yetie ni ase yesere de bepa ye akatakata ye boni bi so na se ya na ba hye ye mu no afiri mu efisese wutie yetie wasem na yetiminya mimi ankasa mitiminya wa yasunku bi free ensem na wokan mu because ni me piwa fama kwa me ni me piwa wa boma chipa enti mitiminya wo ye bi enti se ye ka edrisa wo busa question time na se ye ka na yesra ye ni bi wa especially mi bi wa mitimi mi kata me ya no so kakra efise I know too much enti muntio de ekoso e Ghana anya first time esie no esie but the way is so serious when we try and you need the best next time enti Ghana ma amutim wako agyeman NKWAGYESEM no mamu ni entie ni ko mumu yemfanya adusua kase pa na anoden pa ana won wasem die me bi wa ha so sometimes because me entie wako agyeman na ase no mo sere me because o ma hu se me serious o ni preaching o me nya fama ente se me never scra na bonzi akofa ya ba shama no because o mu ni se me pe wako agyeman etie oh enti mo anya serious o mo nim se me serious because o kwaji man preaching the o mo nim ya gidigidi wa emfa papa mafia so the o mo teach by we catchy pa but ensem wo aya na o mo shara ntiase asusu me nim se kakra no nyame be yi ni ho adi ama wo mo tie nsem na se yie pa oh ti dem se be tie na se me da me from mo ya sa me nkasa ntimi be tie we ni kiki me na makwa wo mo so makatem se mo fa mo nyame o ade se mamunye do mo tie ba nti se wo mo betra se no mo tin nsem na se yie na minim se nyame be ebie kwan bi esronko cause wo mo nim se ba bia manije wo no mo benya anije and they love me ntino de me kan bia ni mitiminya quotation uka quotation mi ne kimi ala me dia gu am so mama no so eti no mama yemfa asam no anya adwuma pa mama ye amen obade shira bebre hey azazi wozo I warn you one is a trip una first one no ding but second one ba no ding first one no try third one slow no ka just me kwa ba ko try you ten ba cause on try three sada mummy hwe bibi ye watch na dey see o baby no to come we if I say look I say dey see baba we abanti ebugugu ye no enye say bia omoboni a esu sin boni nyina so o nemom se yesu asesa yadwene a de toto hetifo ni san countries na bi asisi ho no ibi betimi asiwa o omo de na wo so asase na sese ya o na mo wo ne ene fe bi du ba bi na egugum di nyi de bia na be gigigigi mama yen nyi de bia na be gigigigi ya tiri asase na se na wo so odan no na pampam
me shaky one of them crack idea MC no maintenance and simple and I'm also baby sitting yet ha obi one da nankasa crack no where be fam guys I will see anyansa him the first year they warning to ni mu a kokobo to cancer natural Luke 13 verse 2 asotwe ho senka obuase won say mususu say Galilee we yenuanom na ebisisi twina vulcano edisisi so mo manso ni amama wodo a yenyenye nsanchia wodo bi a ekum ni pampempem no muso mo ye ne moyefo si Galilee omo ya bone fo che Ghana fo ye de na asase ne wo so ana wo so na jaye no Dabi o me se mo say me ka che Ghana fo ne ente sa na emum de wo mo say se yen fi as se ya dwuni a mo so mo ba yira yen fi de betia wo so mabubu dan o me ka che mo play to aso kakra bi to aso anase ni pedo wotwe no a sida abantenti efutu no mutu so mo ye mo na so mo ya bone fo chen Ghana esi yele sele mfu anyina dabi o me se mo sente sa America fo muti ono manyinya reka na ni nuanu Katrina no mu wenya still mu fa nsu anyansa ente sa o Ghana fo de tisi won performance no hwe mo so se mo sa chama se yanse se ya gina mo so mo ba gira sa yanse be tuye yo yes me na be bokoko no makọ ma wie asami no ntra amen enhwe so amen enje wo kwa amen ensetu kra eno nipa dia free amen na mbo wo nyame so akwanto no ban amen adomo musra ne megu so amen no je mrema wo amen di ohia no oba de mfa no mo amen o medi hini wo fie sense ba bi odi ade no se fo nsa de o to medi hin wo abrabom amen adom nti amen amen so masere me number ni 0242 327172 0242 327172 with me after 020 ene gumi di na se no ne gumi di na se no kitu abi enso betimi di aboa yen box na me bo a kamanyi obi mana sponsor me se me nko America na me nko buro ni bi ni anyi skani ni Ghana no ka no kro nya boafo oba de mfa ne sanka se wo aba me boafo ama nyankopɔ twa di ampon na NKWAGYESEM etre mane mase so madwene oba de nhyira mo no nyima kuma so ade ma pastor mensa kasa ni ampo yo apostle da se bebre ya wo nhyira wo ne NKWAGYESEM a ya wo na mo so di adom wiase nyina na ya na mo akakra se ensem si wo wiase a etie fo mo hwe ade bi o na nyina mfa apostle kan sem bi na nyina mfa nkwa adwendwem esan se BBC a ensentwerefo na fa na mo dia news na atene na mi say the see a natural disaster me say a CDC and run adwi ehifo na ohwe manka wo say ade a chia no pay ebo hu debro enya asofo na omu di cancer na a trendy ose bra no onye we omunye nenso omu anka ose mumla mo bra no omunye emergency you see wa hu enti ye to tell no man emergency obago so enti no yemfa nye sua de tu hufo wankasa tu hufo ya we inshira se NKWAGYESEM dwumedie sa wo pese wo sponsor wo bo wadwedie hu dawru e wadwumedie iso na wo faso di boa edi sponsor program here akwenya wo ho bomodin ase wo be frɛ na mesi na frɛ yen na yemfa nhyehyɛ no engwa kwam emfa mo 0244 609545 0244 609545 and I say 0239 505147 0239 505147 bomodena frɛ package no fufu kama na unso fa boa ti say company advert to ade bia o pese o di fa afidie iso na say dwumedie iso no na bo hu daru no akwenya wo ho bomodena frɛ afen so temafo ahyiama dowenyafo na watching ya wepa Saturday ebe humida ebe ahyiamafo any temafo yebehia ka say yebehia yebeba headquarters there but ensachaye kakra aba entimunti na munhye no so emfamaye yebehia ewo zeno yebehia ewo zeno na ye ntutuye kakra bi ti yebehia ewo zeno entimunhye no so ye kasa coming Saturday yebeba headquarters but yebehia ewo zeno timu momode na munhye no so emfamaye zeno ye oba time school complex zeno ehona ewo enti ufa
contact numbers na me di tu dwa na ofra ye be ma wo direction no ya we on shaw mebre afin so kasoa fo wo kasoa this week we be say share e wo headquarters Dansuma and Crampotem have a beer will be yarano apart from Domi your railway crossing but so person ba headquarters Aquina ewo headquarters ewo Awoshi enya market wo kaswari ni potemo a ye hiemu ewo eye headquarters uba ye ni hihye egu akwan mu said ye emra no abeto ho no etie no sa pepepepe ya ji che mu bi kura baby kura yindu 100 no kura yindu de be ye na social distance no ebe ye dwuma kama two ba hye no so nose mask nso ma hu hia opa nebo modia na efabra domi your railway crossing domi koforidia nso no ye wo nsukwa kofodi ye wo nsukwa living your 70 Sabbath assembly ye wo nsukwa phone number we koforidia 0241 944 532 0241 944 532 frere said the asempa na etie wa hanu sa na etie e wo ba bi biara 534 okay 534 0244 is 0241 534 move chemi kakra 534 aha koforidia ye wo ensukwa e ho na living ya asafo e wo ye otakrade ofra ye be ma direction no ye be ma we ho so contact na wa frɛ oda ye wo asene aha achimda ye wo asene ofra ye be kyerɛ ba bia eye living ya wo ehyiemu ewo eye achim asene ya wo onhyiraw afei so mi sraw apostle number no eye 0242 32 7172 mini abomodia se NKWAGYESEM ya onyankopon na koa so na edi adwensa kyera ebre nipadon ewo wiase afa na nyina no bomodia kitwa bia ensa o simple anasa o teku bia wodi be hyemu no ebe nhyira de ama wonti bomodia na sponsor apostle bomodia kitwa bia ensa hwɛ difference ewo mu no apostle on preaching we enka say wow betumi ab 5000 and I say 2000 and I say 1000 debi enti hunu sunsun no free will free will the odi be bia no otumfo ya wo be hyirawo esante bia wa hoden ene no bomode na so na sen na NKWAGYESEM enkoso abere bi ontumi mra dwumedie so ya we onhyirawo onye okese ye amen ye do body na se pasamensa pasache body nhyem be amen onye nyina akoma so ade amen etiefo nuanu mususu ha mo ye living your 70 Sabbath assemblies members ni nyina obia momode so be friend mpanyimfo Sabbath omohia mo nyina okay member bia wo hwe me wo ahumi afro nu aka kire no say ni mpanyimfo hia wo ti Sabbath unto ana mo living your 70 Sabbath assemblies member bia wa uhumia jonia na ka kire no say ni mpanyimfo hia wo o domi ya mpanyimfo hia wo ti branches ni nyina mo hia mo body nhyira mo nyina amen afeso wusu a wo hwe na ba bia wo no tema ye doso o platform no so ti intimi open platform say yenhia se fie bi mukura na so wo yard kakra bi wo yebetinya botenta yebetinya hia wo faba for de ene obi na egu ya nko abotenta wo so many different wo ne nipa ade asu ni mfa so no to kan Jeremiah chapter 3 verse 8 sa asem we ene nipa odofunu ade asu ni mfa so mo me ye no ye fia eyi o be o fie Jeremiah chapter 8 verse 3 verse 3 Oseminka say abusia bone omuni nkaye so obon onyankopɔ ade ho ban se ye oponi pawo se ne oponi pawo kyan ne nkwa ene mo me ye no efie e de amamo but nyankopɔ asam de obi nka se me de ni fie ma asemo di ba bia wo no compound bi ho no mo a bitimi tentesu a na yesum we be ya na benya se nkwagye be so ye fie na ye dia boa dom na no kire ni ye dia pe baabi faamba for there numwa teshi nipa na be adoso papa dansuma nipa na adoso ye mo mo friends e kaso adoso dansu behifa temma ni mpatem ye nuanu pram do winya company dao odi be mo bi so mbanko ye there's a food job
de nhyira amen onye wakoma so ade saa ne yenu no ama no so saa fa ba for de fa ho ba for de oba de nhyira amen na de abesin se won sabat obeto prophecy pa ya chewo ewiase propaganda on prepare editor of the creator sabat so masene na prophecy no teachers the meditate and start mra madam wase amen 0242 327172 ubet me afra me atwem komo 020 72 11 337 ubi bia betimi dia so ya senya fabo ayen kitu abi enso oba de nhyira yen no nya akoma so ade man Atemuo Ho Korkorbo oso daye no de abo kokko no aye bi so physical no wahunu ahobo aben eno aye hwehwe ben hwehwe ma wokra omo ade moa no ntoto nyema so bi ma anwosra no emfi osu musuro na mra woso na mo asundwe o Nazarene Mezia ejirim adumti amen Mezia na wontra so hwe woso adumti amen bye bye yo ebusiafo mide radio asundwe eche obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwanjisem dwumedie abribia